बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसयक्फिकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। कुल जाअल हक़्क़ु वमा युब्दिल बातिल वमा युईद वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एम्मेहा हमद बनी अहुरमेंगे बरी रब्बु अल्लाह उम्मतुग नबिया मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमान नबिया शा एमान नबिया गे आल साबुना सल्लवाता सलामा बरकल्ले गुंगली दुआ कुरम मी डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अनेक्का वेस मेदो हार्ट टॉक गे आ लाइव कास्ट का तिया मेहा बेफुना मरहबा ये लाइव कास्ट तंकोले लास्वी कमटका बेलुन तरिन के बा निहाता माफंगे दे कोमेकस मी लाइव कास्ट एफबी गे प्रोफाइल ना अदि हार्ट टॉक एफबी पेज गे एफबी पेज ना अदि हार्ट टॉक गे यूट्यूब चैनल वगतु पेरिगेंदाने कोमेकस मेदो मी हार्ट टॉक लाइव कास्ट मी कुरिया गंदेमा मी हमेजे फनी मिहारो राज्यगा अदल इंसाफ कायम करमु दागोता बेहगतु वाह कोल कुरिया गंदेम कोरिन कीरित गुरवानुगा अदल इंसाफ बेहगतु अन्निसा सूरतुगा सतेका तिरिस वसवनातुगा हंगुडु मतिन बावाले कीरित गुरवानुगा अल्लाह वही कुरवा फवा आयतुगा माने ख्यालाना सतेका तिरिस वसवनाय ए अन्निसा सूरतुगे यातुगा मानागा मिवनी ए ईमान वज्ज मीसकुन्ने तियबा मीहुं अदल इंसाफ कायम कुरमा देमिति बेबेकु कमका तियबा मीहुं वाशल तियबा मीहुंगे अमिल्ला नफ्सु तकुगे मच्च कमगा वियस नुवता मांबे फैन्ना गातिमाग मीहुं कमगा वियस मेवे एमी हकी मुस्लिंजे कमगा वियस नुवता फकीरकु कमगा वियस अल्लाह औला कंबोडे कोमेकस इफदा कितम आयतके कीरित गुरवानुगा अल्लाह वनी वही कुरवाफा ए हंगुडु मतिन बावाले अल्लाह गे बसफुलु ए इंसानियत थेदमगु देक्के मट्टका वा अलिकं इंसानियत वा लिबिगं वा अलिकमे ए एफोतेग्गा अहुरमें इंसानु उलुमट्टका एम्मे हकंदता बुनेदेवा अल्लाह वही बसफुलु इवाफा ओय अहुरमें हुरिहा रहितुं वेस मियदु अहरुमें हियारु कोरमे मगकी कीरित गुरवानुगा मगु एई हमें कने अहुर मेन्ना अदुल इंसाफ गायम करवेगिंदाना मगकी एई अहुर में मच्चन रंगलो लीडरुं होमट्ट कावेस अहुर में कंकुरंबी गोय एफदेग्गा अल्लाह वही करवाफा फोय मिया हिलाफ करवे एव्वेस कमकुं मिदुनि एग्गवेस अदि एदुनि एग्गवेस अहुर मेन्नका एव्वेस नतीजा नुलिबेने मियदु राज्यगा अदुल इंसाफ गायम करमट्टका दयितुं एमडीपी गे कोलिशन सरकार नुवता इब्राहिम सोलिवा एनागे सियासी बायवरिन्न एनागे सरकार गायम कुरमट्टका एना बायत हिफांतिबी सियासी फरातक रईतुं इतुबार कुरी दिवहि राज्यगे एम्मे बोड सियासी पार्टी एमडीपी गे मिहार गरस मोहम्मद नशीद गे इल्तिमासक और में कबूल कोंजे मियदु दिवहि राज्यगे रईस के मगाम गा मिहुरी इब्राहिम सोलिवा की रईतुं बल्लागन लीडर नूकं ए हमें कनी एमडीपी गे मियदु गे राइस एमडीपी के मिहारु गे राइस मोहम्मद नशीद गे इल्तिमासकं एमडीपी गे तके बायको एना गोब्दी ए सरकार गायम करेफा सरकार का एमीहुन नवारवन एजेंडा नुवत एबुना एजेंडा नवार हिफागन गई अदुल इंसाफ गायम को रईतुन तरग्गिया कुरियरुं गेनेसिनु मट्टका नमवेस मियदु एकं कुरेवेतो कोम्मे रईतो क्वेस सुवाल कोरेंजे एमडीपी गे वेरिन्ना आदि रईस इब्राहिम सोलिवशा आदि दिवहि राज्य गे नवारवन रईतुंग मजलिस वोट दिन एतके रईतुं इंगेतो ए नवारवन मजलिस फर्स्ट मेंबरुं वेद्दु मट्टका वोट दिन एतके रईतुं मियदु अमिल्य नवसावेस कुरेंजे सुवालेंगई एमीहुन्नावेस आदि मेंबरुंगा कुरेंजे सुवालेंगई मियदु ए एबुना नवारवन एजेंडागा एमीहुं बुनि कंदता रईतुना वादुवि कंदता हासिल कोद्देमुन देतो अहुरमेन रईतुना एबुना तरग्गिया कुरियरुं आदेतो एमडीपी गे मेजॉरिटी मजलिस दिवहि राज्य गोवे आदि ए मेजॉरिटी मजलिसुं दिवहि राज्य के दफात कमीशन तकरा आदि फंडियार गदता फंडियारुना कमीशन तक मेंबरुं अयजन कुरमुन दारुगा एमीहुन्ना ए लिबिगंदनी हमा एमीहुन्ना मजलिसुं तायरु लिबि ए एमीहुन्ना कमुदा मेंबरुं कमकावे उफदे कमीशन तक का वायरुगा
මියදු කීවකන්තෝ දිවහි රාජ්‍යක MDP සරකාරුන් MDP ගේ majority coalition සරකාරුන් ගායම් කොෆාවා කොමිෂන් දක ඒ කොමිෂන් දකන් අයියන් කුරේෆාවා මෙම්බරුන්නා එතකෙන් හරදු රයිතුන්ගේ බයිතුල් මාලුම් කුරෙමුන් දාරුගා නතිජා නුනුකුන්නනි අදුල් ඉන්සාෆ් ගායම් කුරමුගා කීවකන්තෝ මිහා බොඩු ड्रामा එක්කුල මුලි ජරීමායක මිකම් මේකදනි මේ බොඩු ගවමි වපායක වෙජ්ජ කරප්ෂන් mi wakkama mi aniyaverikama mi huriha kandata mi aduge sarukaru hinga jarima ka vejje rayitun blackmail kurevi rayitun la birde kumattaka dive hirajyan india ingeto india ge hinditu verin emihunge sipan arwa rayitun ge bala badiya mazuko vigam tibi kita sipan kamanyangi sipan tibi kita sarahad ek kamagga bunenu devi mi adu majlis ge ingeto committee ekun india sarukaru ga इंडिया आदमेदु राज्य के सरकार में MDP मेजॉरिटी सरकार कुरी एक बसुमा एग्रीमेंट की हम मसले नेकमा एबुना एग्रीमेंट कमा निम्मा पास कोल्ला मी कंफर्ट जरीमा तकेतो मिहिंगनी MDP मेजॉरिटी कोलिशन को कुरी बेर के दौलत का कुरी एग्रीमेंट ए एग्रीमेंट में फ्रोत मानुस एबुना मजलिस के गांव में सलामत आबे कमेटी कनु देखु MDP के गांव में सलामत आबे कमिटी गरवता रैतु मजलिस के गांव में सलामत आबे कमिटी के मेजॉरिटी की MDP मेंबर इंडिया सिफान राज्यं एरुमट्टका एम्मे गदयं अड बारला गोमुंदा रैतु मजलिस के राइस आदि MDP के राइस मोहम्मद नशीद के एम्मे गैंग अरिस मी देन किहिलकुंतो ए कमिटी को पास कुरेवेनी एबुना एग्रीमेंट में सह एग्रीमेंट कमा एग्रीमेंट का मसले नेकमा कोबातो है दिन दौलत को दिन वो बार एग्रीमेंट का मसले की बोर मसले कमा इधर को पार्टी तक बुने PPM PNC कोलिशन मगुत का नुकु में इंडिया आउट गो मुंदारुगा इंडिया आउट गो मुंदारुगा इंडिया आउट गो मुंदारुगा आदि मिहारो देहा सेविस वनाहर गए रियास इंतहाबा कुरिमत लाफती भी मेंबर में इंडिया आउट गो मुंदारुगा की वेगन तो है मी दौलत गे इंगे तो अहम बारकुं मी दौलत गबति भी एतबाले सरकार हिंगुम गे बारनो एग्जीक्यूटिव शरुई दायरा नुवत कोक्ता आदि रैतुन्न मजलिस गानु हदा मजलिस एब्बेकु कुशकुरमं देंवे दौलत गे देंवे बारकुं कीबेगन तो एमसला अदुल वे कमायकीगा इंसाफ वे कमायका नुबेलेनी राज्य के सरकार की मे दुकान करबा सरकार की MDP के मेजॉरिटी सरकार का बारुगा किहरतो है मेजॉरिटी सरकार का निस्बा रैतुंग मजलिस के गांव में सलामत आबे कमिटी को अमिल्यंग एच पास कुरनी कीबेगंतो है कोर्ट तक जज कमीशन है नुवत फंडियारुंग कमीशन है नुवत वन मैन कमीशन है अय्यर कोकें ए कमीशन को मसल रुबेलनी ए कोफ एग्रीमेंट की सह एग्रीमेंट तो नुवत मी MDP के सियासी लीडर दिवस राज्य विकारी तो हम गामुसस मिया देंगे मी MDP सरकार मेजॉरिटी सरकार होवे राज्य के बॉर्डर के बाइक नुवत राज्य के खांडू के सरहद के बाइक दिवे राज्य गेल्ले मुंदा कबिस मिबारू ने दो दिया सरकार में होती मी सरकार मी गाय हुए मियादु रैतुन एव्वेस कमें नुकोद देखन आदि दिवे राज्य के रैतुन मोहम्मद नशीदा खेरपा मोहम्मद नशीदा इतु बारको एना गोप दिनमु आदि एना इंगिल कुरीगा लागिन एग्गे दोहुं अनेग्गे दोहा मेंबर का हिदमट्टका गोवान हिगी मीहुना रैतुन इतु बारकोफा वोट दिनीमा मियादु ए सरकारुगा तिंगहरु हेदकुरे बेरुगा MDP के नवारवन मजलिस का इंगतो दिवे राज्य के रैतुन मजलिस के नवारवन मजलिस का MDP के फर्स्ट क्लास मेंबर का मेजॉरिटी होवे रैत का कोद्देउन एव्वेस कमें एबवित्तो है हम गामस माले के सिटी काउंसिल की MDP के मेजॉरिटी काउंसिल मीगे कुरीगा नवावे एस मीडिया सिटी काउंसिल के इंतहाबुगा माले के एतके रैतुन को में MDP नूने के बुने राज्य के बढ़ती सिटी तकुगा रैतुन को में MDP नूने के बुने PPM वोट ने कीवेगंतो मोहम्मद नशीद नूने के बुनी कीवेगंतो इब्राहिम सोलिवा नशीदवा एबेबी ऑनलाइन इंगतो सल्लातक अडुवा रैतुन मीहुना नूने के बुनी रैतुन रिजेक्ट कुरी कीवेगंतो मोहम्मद नशीदवा इब्राहिम सोलिहु एही खांडे एलिगेन रैतुन बेनुमा कंका कुरुमट्टका MDP इतुबारुको MDP के मेंबर ना रैतुन मजलिस के मेजॉरिटी दी
commission taddi court taddi head mumbes rayita kan ebbes kamen koddinima mi ahuren bunawa hakkenno mi Dr. Muhammad Adil bunawa hakkenno mi rayitunga niya rayitun nimmi boy mi adu MDP ge makara hilai MDP hingam genda jarimata majlis ga divirajye ge democratic leader ekama buna mi hakuinde rayituna dakolan ehinga jarimata niadu bani hamefa rayitun majlis ga hadal farum beruwe sirru kuna wono horiya agreement take bani hamefa uturu tilawal agreement bani hamefa ebuna chimpanzee rama makunuge ingedo ardabus dassa edino virus un tayyar kuri AstraZeneca vaccine wada Covishield vaccine vaccine gasuwattaka miti sarukarum hinge jari mate bani hamefa neba hol wakkan kuri bol wakkam ga masala bani hamefa mige kuri ga sarakarakun ei yamin Abdul Qayyum ga sarakarum ke doswalu rajye ge hinge me bol wakkan inge to emme bol wakkan diye taru ga fauge taru ga hinge me bol wakkan e wakkamu ga adiga tibi baka e wakkamu ga maila inge to gofika be fudala ne wahaka bune MDP verika mangai rayitun haddage rayitun na orwadagen gubo haddage verika mangas Ibrahim Muhammad Solihu ufaddi the commission nei maru commission ka marade mihuna gellu wade mihu ga masata tahuge kura commission adi asset recovery commission bodati wakkanta hiyanatta corruption da tahuge kur mataka ekola wale wono commission kobato e commission takko miyada hamya kure wono kame e commission gati bi member naki tawne ne badon qualified we tajriba libi ingeto ekkolon raisul jumhuriya liste fonwale e commission takkan ajjan kuram bi member den yunan kuri legende e commission takka kurimat ambenu wa mihu yunan kurima amu rayitu miteren tawne lipi ingeto gawaman hidimek kodden benu bi ihulasteri zuwanu kamuge fanna hunaru dibi tibi mihun ekanta taka kurimat lima emihun ge shartu hamaveto emihun SS kurumataka emihun ge fembara tajribaya mihuriya kamaka marks difa MDP ge sarkaru na Ibrahim Solihu ruhige nuntoe adi miwa nawaravana majliskati di MDP majority ruhige nuntoe commission taka mihun ajenu kurewuni den kiveganto e commission tako nimma vettam me MDP kamudi kiveganto e commission tan nimma go miwali backup ta kumaka kudakudin ingato kudakudin LKG UKG gole kudin backup ka kula misala me shariyat tan hinga tahubi gutam mi nimigandani kiveganto e miadu ebuna PG kan unsura nufene bike case sakegga unsur manipura kare ingato ajje PG kan mihuri boy Asia bes paapallede PG Shamimu me unsur manipura kan nufene unsur dua pos waki kantata degga unsur fene rayitunge neba holen kuri waktam ventilator takun kuri waktam gamasala ezeke faharu ingato anti corruption ACC commission ACC tawgi kofa dawga ko fonu ma dua pos dawga nukurebe unsur hamanu wege mi sarkaru minister mawlufu youth minister ena e bodu wakkamuga tiriya kan has dollar libigen emasa tahugi gunu kore FPR minister suspend ko anFR suspend ko nikala kitamme jarima de Ibrahim Solihu ke sarkaru ngahingadi hudu ena amillen ena de coalition sarkaru amille ei zero tolerance ba corruption zero tolerance ba sarkare kam bune sarkara kun buni hamagamis sarkara nisbeba kabida nisbeba wazira ka de medu tahugi kurebe shariata masda hisabun ena suspend kuraname maki kuraname cabinet namabas mi ahoren dakka wa kenu mi raisul jumhuriya ge ofiu ge spokesperson mabruko hama ko fa wa kada dive rajye ge huri haraitum kanula adwa fa wa kada kiveganto emiyadu mahlufu ge macca dawa kurwattaka kota foruma kika adives raisul jumhuriya ge bahin nubulevi spokesperson ge bahin nubulevi tibeni dianguradagen chuppu kiyadagen ei niadu corruption tolerate wanti dimato 100% tolerance mi zero tolerance no 100% tolerance sarkare mi corruption wakkama hiyanata mihun meruma mihun gelluwanuma rape kurma rapist filuma wagum firuwanuma mi huriya kante tekegga
रिकॉर्ड गायम को सरकार रिकॉर्ड गायम को सरकार मी सरकार की रईतु नंग अनियाबे सरकार कंग इब्राहिम सोजु आम को देफी इब्राहिम सोजु की एमबीपी निस्बा लीडर एमबीपी निस्बा लीडर को वेलकम होले आदि मीडिया सालिस ahdo दिवे राज्य गए सियासी मसलाउगा हुद मुहतार वेलकम कुरी वक्तम कुरी बगावत कुरी मिपद वेरिना पार्टी तका गुलिगें ए हिंगा सरकार की रईतुन दुहको सेवदे सरकार नो ए इंगतो ए पुरम मतिम फुम्माली बकट्ट की देंग पुरम मतिम फुम्मालाले बकट्टे ए दिबेंगा हरुबहेंगे दिबेंगा हरुबहेंगे राज्य का बगावत को प्रतिबिको राज्य के रईतु में कणपला पलतंग एमिहुंगा अमिल तर्क कम को आदाम दिबेको मच्च फजया जब बड़ी जा टिश मेहुंगा ले होरवावती दिबेको राज्य के रईतु नंग हेगने दिगने देम मसकते कुरानी ए कौन सा बाबा का होरेतो गिया में बीमतो वयुन कुरानी गिया में बीतो है गिया में बिना मका एमिहुने दुनिया मती कनुति बेने बीमा मियदु अनेक कावस एमडीपी आकीगा अदालत पार्टिया जुम्हरी पार्टिया मामोन रिफॉर्म वंटा आदि अदकंग उपति पार्टी के गुणे बगावत बेस्को तिबी वेरिंग बेतो बगावत को तिबी सिफाना फुलहु हिमेरिगें एमिहुगे लीडर हिमेरिगें एकुलावाला हुआ पार्टी नेशनल पार्टी मी पार्टी तक सरकार बातिबे konkametto rayituna koddini tiri sahar wetiwegen gossi tingaharu wetiwegen gossi tingaharu wetiwe nimidaruga rayituna miyadawani intihaya nikamati kallibifa rayituna bani angeya ata dimanuwa hisaban nikamati kallibifa emi hunna bani emi hunge darinna school da tuttuku dinna duwalu depaharu harya manfula khanu de veha nikamati vefa emi hunna bohiya waikamuga namuga emi hunge boluga bodati masinga dalani elugu sabagun emi hunna tibi hindamanu levi lehamacha gos hakol bari jehi hituge bari taka magu fahi vefa mi huriya jarima tam mihingani mi ogatiri kama buna sarkar kum ogatiri mi ko katto hama gamus malega rayituna ki mi MDP sarkaru hinga jarima tam emme ragalan ingene bahingeli मालेगा रजितुन अबुनी ममियदु मालेगा रजितुन की दिवे राज्य के कंको तक माले हिजरो को पतिबी दफ्तर के जेहि पतिबी रजितुन अदि मिदिया सालिस अहरदु मालेगा बोहिया वही कमेंट नती मालेगे हतर मतिफो माले रजितुन मितिबी एम्मे हामी हूं मालेगा रेफ्यूजी हालत पतिबे मालेगा बोहिया वही कन्नदिबी एमी हुन्ना देमपिरिय का रे कुराने फुर्सतु दिबी एमी हूं हफ्ता बंदुगा रेकुर मटका कुली कोटी फैंदान जही जुवारुं नंग हलालु कायन्य बिनालु कोरेबी आयदालु पेट्टी मितिबी हम अमी एमडीपी के सरकारुं ना मितिया सालिस अहरदो दिवे रजितुं गुलानु कुरुवा अरुं नंग हदा अंगिया आता दिमानुवा मुसारे कंग मिहुदबा इंगतो मसके कुरुवा एमीहु अहरमें अल्लाह के अल्लाह अल्कं कुरु मटका अल्लाह फोनुगे अरुं एमीहु के अरु गंडु नंग हदा पतिबी सियासी वेरी ए जरीमा तक दिहराज देगे मारे पूरा मारे गोले पुरिया रजित नंग देंगे ए राज्य तेरें मारे हिजरो को पति भी बैकम का भी नमस अभी मारेगा बोरिया वे का नोदी उलमंदा मारेगे हतर मदिफुंगे तम मारेगे रजित नबस एकंगे एमडीपी वनी मेरे फेवरेट पतंग एमडीपी वनी रजित नटका दोगुहादा मकरा हिरंग हदा ओवाला पतंग बोरिया वे कम फोर को देना कम पुनी एमडीपी मारेगे रजित न इंगे तो गुड़ी पर गोती देने का मबुनी नमलेस गोती दिलुगा मियादु दिवे राज्य गवानी इंगे तो गोडु जारीमा हिंगिफा बोहिया वे कमा गोती के दर फोर पत्तिर मोलामुगा एकी राइज जितु नंग एकी गोतन हदा राज्य के रक्त को गातोल तेरे रक्त को का एब्बे का बाकी गोते मारे के रही तो ना बाकी गोते मारे राज्य के उरिया रही तो नेत्तम बफ्फा मी सरकार गति हुदु मुहतार वेरिंग मितोगा प्रॉपर्टी व्यापारी हिंगु मटका रईतु अलवति कोएबी रईतु नंग हमने वाले वेने को नेहदी आदि हम बिमुगा दिरिउले ने वाले वेने फुसतु आइला तक फागति दिरिउल मका तनवस माने एम्मे मुहिमु एन असासी हग्गु कमुगवा बोहिया वहि कमुग हग्गु गायमुनु कोएबी मी एमडीपी सरकारा बायधि पांतिबी मामो रिफॉर्म वंटा जुम्हूरी पार्टिया
අදාළත පාටේ මිහින්ගනි කණඩිකෙන් ජරිමාකම් රයිතුන් කබුල් කුරේ ඒ ජරිමාකම් හින්දාරුගා MDP ಗೆ ರೈಸ್ ಅದು ರೈತುಂಗ್ ಮಧ್ಯಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಅದು MDP ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಿತಿ ಬಿನಿ ಹಮ ಚೊಪ್ಪು ಕಿಯಾಗೆ ಕುಳಿಬಲ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕತೆ ನುಕೋ ಹಿಂಗಿ ಕುರಿಸಲ್ಲಾಕಿ ಗುರಿಫಾಗೆ ಬಿಂತ ವಿಕ್ಕ ರೈತುಂಗ್ ಅಲ್ಬತಿಕೊ ಎಮೀಹುನ ಪಾದಾವಾನ ಕುತ್ತಕಂ ಎಬಿಂತೊಕ್ಕೆ ಬೇನು ಹಿಫಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಎಕ್ವರಿ ಕೊಂಪುಯಿತಕ ಫೋನ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಮಸೆಕ್ಕುರು ಮಿಯದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಕಂ ಗಾಬಿಯಸ್ ekama gabil lomba ekak etan direma pasla hanga harba ruhunani etauga concrete ga relu wala bolapet bomacha vettifa anekka sama igato school ga hol rajya ge sarkar school ta ga holen wara kurmataka e contractors midani MDP ge gang leader ka MDP ge verinna gang leader ka nuot MDP ge leader ka nuot ena ge leader ge firiya ka nuot ambaka ರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆ ಮುತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ MDP ಗೆ ಕೊಮ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಹಿಂಗ ಜರಿಮಾದ ಕ ಚುಪ್ಪುಕಿ ಅಂತಿದೆ ಸೆಂಗಲೋ ನುಫೆನಲೋ ಹದಾಗಂತಿದೆ ಬೇಕ ಮಿಯದು ಈಗದು ಮೀಕಾಲ ಎತ್ತ ಜರಿಮಾದಕ್ಕೆ MDP ಸರ್ಕಾರ ಮಿಹಿಂಗನಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಜರಿಮಾದ ಹಿಂಗ ಇರುವ ಎಬಿನ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಕ ರೈಯತು ನಂ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಗಾಯಂ ಕೊದ್ದೆ ಈಗದು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಹುದಾ ಬೌದ್ಧಿ ಲೀಡರ್ ಕ Muhammad Nasir ena innani ena ke first member na ki ga hama fennalo lan hada dembes ali hafta kettaru ask the speaker bi namuga tafadu program ta sarkaru ge channel ta benu ko raituna doghedu mattaka sarkaru mihinga jarima ta foru mattaka raitun gumahedu mattaka tafadu dogwa hata dakkangara channel ta kuba ena ge majlis ke rais ke wajiben ena kan hada enne ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕತಿಬಿ MDP ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಂ ಎಮಿಹುಂಗ ವಾಜಿಬೆನ್ ಹದಾಯಂಡೆ ಅದಿ ಮಿಯದು ಸಿಯಾಸಿ ಇದಕೋ ಪಾರ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಮಸೆಕ್ಕುರ PPM PNC ಕೋಲಿಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಗ ಮಿಹಿಂಗ ಅದಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ ಮಿಹಿಂಗ ಜರಿಮಾದ ಪಾಲುಗ ತೆರಿಗೆ ನೂಲಕೆ ಗುಣಾನ್ ಹಿಂಬರೆಂಡೆ ಏಯ್ ಮಿಹುಂಗೆ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋಲಿಷನ್ ಗೆ ಲೀಡರು ರೈಸ್ ಯಾಮೇನ ಮದು ಕುರೈಪೈ ಹಿಯಾನಾತ ಅದಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮಸದಾಗ ಎ fasih godeka kopawri hukum takun salama mataka sarkara bayati pamudakan ahar menna raitu nawara safkom hamawamun abade miyadu MDP ade PPM enne iduko party sarkar hinga party enne dive rajyege tibi ingato me gangster takaka den amu raitu miyadu muri gangster take raitu control ko mudakala rajyega hama emiya ko faama benuwane rajya ke meti siyasi veninna sarkara ki bolsinga ha mafia genge ke bunyas ebabule ebbeko timanna men masinga bohya wahikan dehe rajya ge retuna for ko dinime masinga matinda bodestene masinga highway dan hedime gunaruga masinga Pansalspuri hospital danjani bawjaha raitan dajeni etana danjani piruku ganwata jil baro kangara onaraga makani binda dagen ingata makani bindalan tiri ko wakollagen mi gamuga rais ya mawon paragen ebuna sikhi hidwa taragi kurmattaka koppe masakadaki malege grihe rajya gatokka dirule eta rayitu ngati bemuna ato hospital taka regional hospital kanudeipa rukon ngaradikon ingata rukon vetti ena haru derve hospital dimataka ambulance nati wheel baroga gendiyum sababun e libunu gellu mabulan bodu gellun e wheel baroga ove ಏನage ಮಾಕಟ್ಟಂ ಇಗतो ಎಲಿಬು ಬೆಲ್ಲುಮುಗ ಸಬಬಂ ಏನage ತಿರಿಕೊಳಂ ವಾವೆ ಪೆರದೇಶ ತಿಬಿ ಬೈಕು ಕಿತಮೆ ಬೈಕು ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬಿ ಮೀತೋ ಎಬುನ ತರಗ್ಗಿಯ ಕುರಿಯರ್ ಮಕಿ ಎಬುನ ಬೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಾ ಬಕಿ ಎಯಿ ಸಿಖಿದಾರ ಗನ ಇಂಗ್ಲಾ ಬಕಿ ಪಂಚಮಸ್ಪುರಿ ಗ ಟವರೆ ಮದ ರೈತುಂಗ ಜೀವಂ ಎದರ ದತ್ತ ಮಜಬೂರ್ ತುವಿ ಎಬುನ ಇಂಗ್ಲಾಬು ಎಯಿ ಸಿಯಾಸಿ ಲೀಡರ್ ನ ಕುದುಮು ತಾರವರಿಂಗ ಜೀವ ಪಾದ ಮಂಫಾಬಿ ಇಂಗ್ಲಾಬೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತುನ್ ತಿಬಿ ನುಕಾನು ಬೊಯ್ ಮಾದೇಗ ತಿಬಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ರೈತು ತಿಬಿ ನುಕಾನು ಬೊಯ್ ಮಾದೇಗ ಜುವಾನು ತಿಬಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುವಾನು ತಿಬಿ ಬೊಡು ಹೋವ ಅಥೋ ತಬ್ಬ ತಿಬಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ರೈತು ತಿಬಿ ಎಕನಿ ಬರಿ ಮಾನ್ ತಿಬಿ ದರಿನ ಖಾನು ದೇವಿ ಎಮಿ ಉನ್ನ ಆಂದರಿ ನಿಬೆ ಗೊತ್ತನ್ನೆ ಜುವಾನು ತಿಬಿ ವಜೀಫಾ ನುಲಿಬಿ ಕಮ್ಮತಿಗ ಬಿಜ್ಜೈಫಾ ರಾಜ್ಯ ತಿಬಿ ರಾಜ್ಯ ವತಿ ರಾಜ್ಯಗ ವಜೀಫಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ eki kankotakun awatel gawamtakun ingato human traffic ko rajya ga raitun anumati ko
ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ಬೇರುಗೆ ಇಂಗತ ಬೇರುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಿರಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಜೀಬತ ಇಕ್ಕಾದಾವ ei dokki dara kabies narhunga masekke kam kabies engineer kam kabies adi maghadum kam kabies adi construction vyapari kam kabies medu benni india ge konfunjak na surumalege ingato rajituna goti dir mataka malege raytuna goti dir mataka kadala puri bintakuga property vyapari ko luxury hotadaka luxury ingato apartment tangala mahujunna bahalata divehi rajyega mahujunna malege tibi ebuna handani aidadaka राज्य हुरिया कंकोटा को एनी हम बेन रहकु गोति लिबे लामु गमु एतके गोच मालेगे वेरिंग इंगे तो एमडी तनिस्बे बाते के वेरिंग न लिबी पावा ए बिंतका की हवा एगे मिसाल राज्य गोतुरा देखुनु के कम में रहकु एमी हम बेन बी बायका गोति देबे एमी हुना गोति नेगे नम वेस्मेदु मालेगा बोहिया बायका नोलिपि पति बी एकनि वेरी माइन्ना एकनि वेरी बफैन्ना जुवानुना इंगे तो adi goti nulibi bohiya wahikan nulibi dihaputu kudagoliyegga emihunga aidata binapuri hivvarugada nikameti rajitu emihunna goti nulibi tibi bohiya wahikan for kodimge mdp wani khanderikan raitun olwalafa khanderike mani raitun olwalafa ppms wani raitun olwalafa ppm ko nek adi ppm ge housing minister मियादु दिवेह राज्य के नोते मारे शहर के मारे सिटी के मेयर कम गहोले पीपीएम के बड़ काउंसिल मियादु इंगे तो पीपीएम निस्बा सिटी काउंसिल मारे के रैतु नंगबुना बोहिया बहिकं फोर को नुदेउनु मारे के रैतु नंगबुना बिंत के गुड़ी बलकुन नुदेउनु देंगे गुणनी मियादु नुकुमे गुणनी मारे का रैतु न गोति देने 30 फसास गोति ने गेने वो 30 फसास मिहुना गोति देने बिंगे बोते Foto hingga habis, vyapari bandareng hataruga hadapa habis. Den etaruga vyapari bandareng hadapa. Rayitunna malege no vote goba rayitunna. No vote. Maris goba no vote. No vote goba rayitunna. Etanu vote de nimma pannama. Kibegen toye etanuga MDP ge verikamuga imarakko राज्य के एक कंगोट तक नास्ती भी माहुजनों ना विक्का का होरी इंगे तो अपार्टमेंट तक हवाले लुकों अनेक पैसे अपार्टमेंट तक गदीरु अपार्टमेंट तक बेवेरिन ना ऐसन तक मिल्क को मट का फासा दक्का होती भी मी हो ना अनेक पैसे शुरू मारे के बिन तक फुर्सत देनी एमी हो ना कि राज्य का गोती ने बेनो राज्य के की कंगोट तक मारे अंगे होंगे मसकता दिरो मा व्यापारी के सब बगों हिजरा कोती भी माहुजनों ei malega gotine malega raitune no ei malega hatar matifu male mihune no hatar matifu male mihune kanu dekkene wagutum pasta karupiya dela karupiya ei malega raitun tibi malega zuwanun tibi malega didiwamun zuwanun tibi kiyagen degree hasil kogen ekkolunga mihun kevi degree ragumattaka ebuna lona laad dakkamu fasa dakkamu dirumattaka demapen kula huriha masekata kuyan hadu koffa bima ebuna guri parakun gitu apartment ka tumataka maale ga juwan ka bes maale ga media sai sa habdo dirum da am raitu na ka bes adi aada da ka bes efara ka fasen udekkene ei nashidu hingi jarima ki guri pawde binta maale nu na goti dena me ki etan tan hikka raitu gobo hadda e binta haje ga mahujana bahalu den ama apartment tan anek ka bes ppm ga sarukarun rais yamin ga sarukarun kurmare badal ko emi hunnan etan badal di den kiwegen to ebuna guri parakun maade ge muhna goti den raba ho inna man wata long term plan wenna males meru karin kore suwalen mi ppm ge idaru karin kore suwalen mi medu maade city council ge tibi ppm ge councilor na kore suwalen mi kiwegen to maade ge apartment badal to anek kaves guri paru goti de ba hundakka puri diggar paru hikka betelun 30 has goti dewa dekki aure me mi dr muhammad adeg me puri diggar palun ye to khalu gade ka di oi pale e palun goti libere kamu go ummidu ga aharenge spomli mi hen aharenge fomo jama puri slip polwani aharenge fb ga shakoffa bima muizu kare korwe swale me muizu city council kamyab bima male raitun gumona hadda hai male raitun na ingeto Manikufanu ge housing minister komgesite adi MDP ge housing minister komgesite
guli pal goti de ka hek adi hulma den goti de ka bes dawa pakai goche nudene deni topale baruge bodu kuda kuda ingeto apartment tek hadi kom farma ko e fori apartment tek rayitu balu galwani bodu tarinje namaves e mahujanunna emi hunga jase diru mataka malia hulma de bintan adi guli pal ge bintan emi hunna MDP sarkara PPM geswerin benu goteka व्यापार कुरा फराते का देवी बेरु बे इन्वेस्टर ए इंडिया वीस देनु कुफुंजे कम का बेसास मियदो ए प्रॉपर्टी व्यापार हिंगा तंबि फननी मारे सरहद का माले के रही तुंतिबी एमडीपी सरकार में गुना केरपा मोहम्मद नसीदु हेदि दोगु मियदु हामबे एना की रही तुना केहदिन लीडर के गोतुका एना की डेमोक्रेटिक लीडर नो है की एना की अनियावरी लीडर एगो तारे तुम गबुल कुर में सबब मियदु PPM city council haba kuri city council ingeto city council ge member kamang PPM ge member na ngoga PPM kurimatni paradaka city council ge goditadini den rajya ga siyasi party natima rajya ga raitu vote na option natima ei PPM ge leader ngota rais yamiruga ngota miedu merakam huri muizu guli palo rayituna goti den tikkiya nowe kiye rayituna basabenge goti udenakam goti den ingato guli palo goti den long term planning wannama furidikkar balu hikkala halatta furidikkar balu goti de mataka rayituna formu behis awra mi formu negimi hen awra gumuru me salis wasara be maccadaruga awra naka rajya gebbes ko gochinde dibipakai rajya terege ador kammale du koppa ahar dirulenda dan binkole gewalen ahurene kan nulibunu kibeganto nulibuni kibeganto e malega mihu malega mitewani jala kandala tibe misala mi gawi masale mi rajitere nuna to atolterega dirule rajituna erahun emihunga dirule rahun nuna ko tilibeti ahuren dakka wahakenno malega rajitun kambodu wenno mi rajyaga bohya wahikamuga adul insaf netima ingeto housing justice rajyaga gaim pure netima देखे बे बाहर के एकाविश वन गाउना की हाउसिंग जस्टिस गाइड करे गाउनो इंगे तो द फ्यूचर वी वांट द एपसुमकी रियली जनरी योग एपसुमकी कौली मा सिखता बोफेना चतुर बतुरा ए हुरिया रही तो हक के कम का खड़े रे बसमु एकाविश वन गाउनो के तारगिय की ए असास सब मच्चा बिना कोरे बवा सतार असास के तेरे एमडीपी के दोगवा सासे लागे नवार वन एजेंडा हदागे नुकुबे मोहम्मद रशीद रहितुं गुंबो हद्दागी एनागे MDP सरकारा बायतु कितागंतिबी इंगतो जहां पर सियासी वांता सियासी फेराता सिंह हतर फेरांगे डोले में MDP सरकार चौधरी के सरकार इफेक्ट मटका मिनी हूं रहितु दोगवा दालवालासी एनी हूं राज्य गत के खनफल तकु फायदा नगम अबदे कंतरा दक्कन जे टेक्स्ट रक्का रहितु न देन जे एम्मे असासी मुसार ei रहितु हिंहम जे वाले कम का हदाल नुकयो सरकार दिवे राज्य के मियदु सरकार फायदे को गंदी सियासी पार्टी रखी राज्य के बेसिक वेज इंगे तो एम्मे कुड़ा मुसारा खंडेलुगा दीगति को तेगा कंकन नुकरो बाएंगे नमवेस एमियोंगे सियासी बावरिना बदल मटका मिलियन राज्य का हजाना बातु मालूम कासा हादु करे मुंदे बीमा मियदु मिफन्ननी राज्य का अदुल इंसाफ गेल्ली पवा मंजरू आवरें मी वाहता इतुरा कुरिय गंदी कोरिंग दिवे दुनिया इस्लाम दीनुगा एम्मे मुहिम कमदेवनी अदुल इंसाफ गायम कुरमा बीतीवे अनेक कावस इस्लामी शरीयतुगा अदुल इंसाफ गायम कुरमा बेनु कुरा बैंक हमतका कुड़ा कों अली अलवालाना मियदु राज्य का इंगेतो शरीयत कुरमुंगा बदे मियदु MDP के राइस मोहम्मद नशीदु आज द स्पीकर प्रोग्राम अरा रैतुन कुला सुवात का जवाब देमुंगा बदे तिमम बेर मेनु ने देहा सेविस वना हरुगा रियास इंतहा बाबा करे अनेक का ए बुने मिदी अइहा सहारु दिवे राज्य के शारुई कोट को नुइबा बदा इंगे तो आदुल वेरी हुकुम तक इबमुंगा बदे देखो तो राइस यामेनुआ इंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुले हुकुम की वरंग आदुल वेरी हुकुम के इंगे तो दिवे राज्य के शारुई दायरा तक मिनिमम में फोती मा कुरे हुकुम में के मियादो
ahuren hama miwaha kadwa hala fa antariswe dive ikom rayito go antariswe nunto tibe bulun antariswe nunto e midena dakka dogwa ta adwa ba mina ki buddhi hamajhe mihetto hamani je mihetto mina ki coach befuri mihetto mina ki rajya vikkala ge india sarkar vikkala ge mina majbur ge mina dokume india ya ingeto dive rajya hibakotin mattaka mina hadrunginda dogutaketto nuata india ge sarkar mina kittumuge sabenu mina verikama awmattaka india ge hudumutar verina kokkawa agreement ge sababu ena egota bahadaka majbur wanito wes miyaga bajhe balang kibeganto e mibarga dogutan hadani dive rajya ge sharwi dairan ingeto minimum be vekkama bunaruga miedu ege rajya gu rebes kota kunnen amurayitaka masalegga amurayitaka insafe nulibe miedu vihare kujedin mataka agreement kuri mihaves enage gegen ekkotri kujedin mataka ingeto ebbasu mihaves emassalag dimalegen kota masale musheli rayito miha ekasen insafe nulibe kota kunne adu rakin hasako dawma kurave dawma libere faradaki mahujade kamagawanama dawma kura faradakan evs insafe nulibe mi khayaligan tadakkan divehi rajyege edaka rayito namiyadu gabul kurave divehi rajyege sharwi dalaga mihinga drama ingeto mi izzat fandiyaru kamabuna fandiyaru ebba effarapu voice record take mi record gogen e voice recording takaki ingeto audio clip takaki timange ade anek paharu timange ade nune denges idiko siyasi party de konga babune ei sarkaru himi jarima ke ingeto hadaho audio clip takake adda kubunaru alamune ei sakha audio clip takake sakha audio clip taketto berimattaka ingeto tabadu faratakan adekka wese tahuge kurma ei sakha chito belman hawa ko pawaruga den ivve hukum takaki miedu sharwi daran kon insana kon ivve hukum taketto wes rayitu emmen ade suwal kure kihetto e mivani migama migamuga miyoti konkade sumpakavetto e mi nawaravana majdiun pakurwa rajya gaitu macca migamuga mi nawaravana maddiha mi ndp sarkar be coalition member mihingadi konpada nubanu sumpa jarima deketto murdar jarima deketto ahuremen gamuga nubanu lefa fashish amaltan hingamun daruga munkaratan aharmege gamuga roma duwalu faruga hingamun daruga divehi komme fardaki wes allahu ingeto ekkawantakan gabul ko shahadat kiya shahadatu be dekalima hituga adin gabul ko tidi muslimu kama bunaruga mi jarima taka ingeto dekolan adu fula e gawmu islah ko e mujtama islah ko e redin islah kurmataka awramen basbune adu fulumaki hudu aharun ekadi wajibe no divehi ko me fardek ke bes wajibe gawmi wajibe dini wajibe hangudu matin bawalle be kirt gurwanuga Allah insanan amur kura bahaba amur fulengei namaves miadu mi fada etake murdar jarima tan hingamu bibulani dive rajyege kota kon ivvafiye adul insafan hukume kotu mi ivvi hukumati rais yamenuge money laundering masalaga ivvafa hukum miadu e masala kulliyaka ingeto e masalaga criminal court yamiluga maccan hukumibba jalal debi adi jurmana kurevi adi hukum istinafa kurmataka high court adiyum high court gadi bi fandiyarum mes e hukum damahatta supreme court diyama den supreme court miyai mulin tafat hukume e money laundering kuri veriyaku ingeto hiyana raitunga etaka pasa etaka $1 million kun hiyana terbi veriyaku kulliyaka mawsumu mihaka badal wecce teden awremes gabul kurang evves divehi rayitaka ingeto evves divehi rayitaka kushen nukura evves divehi rayitaka aniya libika nuwane kama evves rayitaka aniya libika nuwane nuhagunne sarvi kortakun hukumi bambani hagga tedu dogu bala hekka garinaga macca rajyaga hoti islam shariate hinga kotake kamabunaruga rajyege dawlate islami dawlate kamabunaruga rajyege rayitane sateka muslim pasend muslimon kamabunaruga rajyega hinge shariat banjehne islami hamataka islami usultaka gotan hinga shariataka
hamata ekota mi sharia nukuramu midani munkaratan amuwamu jarimatan amuwamu rayituna ki medu ingato dawlata bolama aikam ganuwe mikala kitona masataka ijtimai adi qawmi masataka adi siyasi masataka mihingani dive rajye gadu dinsa hugam kuruwa misar kalam fele fatima sharwi dairage hunna bus verin ekamuga fele fatima miyadu rajye ga migoffa gontaka eru gogvi ingato riyasi launch ko piribamage gobwaluma wali heruma mihummeruma ingato mastuwa teketiga masataka mi masataka ki mahumati ga arhendarin kidnap kurevi rajya masaka kurgaratibi labor videsi mihum ahora menge commission takuge verin kodellaagen repu kurmattaka andiri paakutaka badda hisaba rajya ngaratibi videsi mes eha gatuhuregen nukume mi jarimata mihingamu midani mi sarukaraki dive kuluhunnaki dive siyasi verinaki ves aniyayeri baikkan rajya ngaratibi videsi navesingetibe ehenunama nukarene rajyege ingato rayitaka rajyega tibe rajyege mihunga ange atadima kurmattaka masake kurman ambeni hodangas ahura menge anghen darin ahura menge firihen darin mara repko sodomaisko adi ahura menge bodedi commission to getibi verin anghen verin emihunga kormachalagen paakutaka demgos rep kurevi mi aniyataka udevene mihukawuga adulwe sarukara wennamakai adulan ingato hukumiba sharwi daira wennama fuluhunnen wennama sifana tibinama mikan kuraka bideshinaka nukerene nama bes medu ahuremen gawmuga ahuremenga ambidarin ahuremenga anhen darinna besete rakkaterikame ahuremenga anhen darinaki beru waratibi ingato lebarunge shikarika bedunade emihonge iffatterikan emihon piripurawan enumukurin ada gelligende ahuremenga firihen darin sodamais kurawon abade ahuremenga ingato me yatimu kudin balhatta hiyata kugatibi kudinge iffatterikama aburwelkam vikkalebon wade miedu hiyagati be kavis bolsakam hiyawalan jehbabatibe me hiyaga hinga kittame jarimataken hiyaga ingato hawalegen hu gender ministryge ministrunge kurimatiga etanu gomsan kurimatiga etanu jarimatan hinga munde nama bes rayitulakan insaf nolibe nikamatinnakan insaf nolibe rajyagati yatimu kudinnakan insaf nolibe ekaningeri mainnakan insaf nolibe rajyaga masage kura ange atadi manuwa rayitunakan insaf nolibe rajyaga amu rayitunakan insaf nolibe mikamuga insaf dibeni hametani fasa verenna mahujarunan insaf dibeni Muhammad Rashid ituraden doguhadan nahada doguhadan nule Muhammad Rashid ki orwala mihen Muhammad Rashid ki gamu vikkalawa mihen enaiti India ya rajye ngato dibenjerekama rajye ga sipan arwan dibenjerekama mune rajye ga raitunan hiyanate ba kaddarengai majlis ke tibi nawarawana majlis ke tibi gina member unaki waddarun rajye ga hingunu emme bodu hiyanata bodu wakkamuga MMPRC ga bodu wakkamuga sida kon manfaat dibi ada dibi epeke $1 million nanyuga jibarha account ka jama ko hiki echsa diya itingula dibi member MDP ge PGD rakiwas diya ichcha gufuli member rajye ga emme ko hiyana kori bodu wakkam kori adi budin diya ichcha ingeto overlapping member ningani MDP ge ingeto parliamentary group ge leader ka den kihiratto etanu sakka kamek kurageni MDP के नवारा वाला मजलिस के मेजोरिटी मजलिस के कौमी सलामत आने कमिटी का सिटी मेंबर होना की बोमे को वाले होगा नसीदों का पुराना पूरा इन्हें तो दुआले मत का बोले बोमे को वाले है कोई मुने होगा बोम वाले होगा एक मंगी हमारे वाला मेंबर नाम है फिर उन्हें अनेक कबस एगो वाले बोमा है तो तुम एमी हम आमिर ने अनिगे तो इनको एरे मजा नसीदों के गायब मेंबर हूँ एक्वेरिंग टीवी MDP के मेंबर टीवी इंगे तो कमिटी को इंक्वायरिंग हदा अनेक करस बोंगोपाली इंगे तो जरीमा हिंगी मुजिरिमु एमिहु हिमे कुर्मटका मतियोबालन कुरी इंक्वायरी किहिले तो अमिल्ले बोमे कोबी एमई हुंगा मस्ताती मले कलेगा एमिहु अमिल्ले नुकुमे इंक्वायरी हदनी वक्कन कुरी मिया के तो ए अमिल्ले वक्कन कुरा तमं इंक्वायरी हिंगनी
nuota wakkamu shamil wa ba ko nuota wakkam ko ko deko mi hu nakine to inquiry ko eveni namas inquiry ko yevi amilla ingeto utur tira balude ebbasuma dive rajyan india sita garuwa tibuma kore baul agreement tabe sei sakhai chekkama emi hu memmi emi hu amilla commission unne mi konkar insametto konkar ganumetto mi konkada ingeto mi development sarkaritto mi konkar democratic leaderto mi mine bidakkani konkada wahakatto majlis kemme usko digedege rayitum mi ekarasana garu rayitum ekarasana garuga guma roheddene rayitum dibe rayitum sbermani ekarasana garuga taraggi islami sariya miyadu rajyaga nohingi miyadu kortaga ki hamekani mahutenunna siyasi berim benuwa gotam hukumi be tantan kamagima mule mujtamauga fasada ya fitna upedige midani bongoma rebu kurma wakkam kurma mihumeruma mastuwatakati doma duwalu wikkuma beru kurma muli gamuga amuwe muli gawaki bobi jarima hinga fahish amartan hinga bodu mujtama kammi muslimu sadeka pasendu satta muslimu gawme daldagen daruga miedu komme farda ko serious ko bislenje kamemmi media sari saharu rayitun nan ebbes kala ummiden nubenes dewunu rayitun kuriyaru men nubenes dewunu dive rajyaga zuwanna tawlimuga dinga adadu dewunu mati tawlima forma dive rajya berumba ilmu verinna hunar verinna masaketterin binanu kurewu siyasi venna ahrumen sanatin huttala ahrumen rayyitu salamatuge magu hiyaruko ingeto ahrumen suwarga debena magu hiyaruko ahrumen goten nimanje garumi ekavismana garuga ekavismana aharakmi ingeto kuriya way riyasi intihabu ahrumen rayyituna lippawa hamekani baraki raisaku homuge baru ei ingeto dawlatuge mati ebaru horwattaka sida rayitunge wotakun hobaruga miedu e rayituna lippawa barus amura atudu mattaka fellalu mattaka kerepa muhammad nasidu majlis kende mahajanun nan efaru mahajanun gatadduwe anek paru berbe dawlatugge badadangedi rayituma majlis ke memberuna rispatu dirma mikahara kitam me kandataken hingaruga hama chuppu kiyagen einani rajyage rais kan huri miha ko bunane timange memberunne tibi majliuka den rayituma majlis ke rais ke kan uskondige member ko nuwata muhammad nashidu nawara madi majlis ke rais mibunani den tibi timanna mange memberunne den rayituma member ko bato rayituma member natima nunto e mane rayituna ingato goli balun gotinu libuni kumane guri husbinta ga mane ge no goti go amunda etaken has rayituna adi no goti goma magochan nukumeli geterega hindiru wala gentibi ingato hamane balu gentibi etaka rayituna gotinu libani hamagalo sulu mane ge ebori mane ge etaka rayituna goti devane binta MDP ge adi siyasat wannama adi PPM ge siyasat wannama kurimbas miya harves goti dinis hulumadeves goti dinis guli farves goti dinis adi MDP a PPM coalition nota PPM a PNC coalition na MDP ge dur mustaqbal ge plan guli far goti de wannama kai ebuna furdiggar far hikkagene tirisas goti de wakenu dakkan ei kaderigen muiz hada doge PPM ge isberin hada doge ei makara hiraten anekes mare gaytun gubo hadan dakka bahake miwahaka mare gaytun gabul ko denwane mare gaytun gabul ko pia mare gaytun ebuna ummide emihuna karin hasila nuwane no goti movement kamyabe nuwane mare gaytun den kawwala jalusti beni anekkawe sama ebuna tofaraga den tibi bakati beni umur de dala fun nufu de waruge nudibe amdani Media matiga darani daktam emihuge dari pas kola varta begem babaruge darani daktam mi rehnu to bohiya wekam midiveni den bunane vansamis purige bohiya wekam for kodite vansamis puri alaga rayitun nulibe amdene deruma kiyei male gaituna bohiya wekamuge gotige doruge insaf dinmen no kiye male ge rayituna gotinudi rajyege kikam kottakan arati beteke rayituna gotidi hulmale department adinongei bohiya weka insafu gaim kurmenno mi insafu adul insafu danna paidesnu miyadu nawarwana maddiskatibi MDP ge
first member ki rajituna qaddaru ti member aniyabe munda member emihunga musare halalu nuane commission to ti member kura bura masekate kota ka gabule nukowe commission to ko hunga tawge kutake pg ka gabule nukowe rais jumhuriya ka gabule nukowe raitung madis ke ti member ka gabule nukowe raitung madis ke emme usboli gen mohammad nashid ka gabule nukowe Dr. Abraham ka maru ka tawge report ni mima etawge report igato gawada garuna hiraba bagagen gos majidi hoga era one man committee nga dagen tawge report uri to ko anjoni mohammad nashid kon kame degento kon kame ka devinto Dr. Abraham ka maru ka tawge report emna riyasi commission tayyar kuri maru ka tawge report majidi hagen gos ya uni turu ganna woli kibagento MDP के कुड़ी के chairperson का ऐसा के दबिदरिया को अप्राशिम के डॉक्टर अप्राशिम के मारू के जो तगतुलु का हिलने कमु के तम हेट के पुदु न तिरुपति बेरुगा एमसला इंगे तो एहे की तन फुल होंगे इदारा नत्तारी फुल होना मेरे फियर नारी ताहोगी गुगा इंगे तो एकन साफ वारुगा हेकी तन नत्तारी फुल होंगे मसला मिहातन नुगलेरी कीवेगंतो मारू कमिशन में तागे राज्य के हिंगापुरी हुरिया इंगा तो गातुत्तम सिरुकुर मट्टका हेकिता नत्ताल मट्टका MDP masakkan bikurani hama gamas adulin sahabu din namakai den namakai mifada jadi mataka nuhungane riyasi commission ga danuga eggotum muhammad nashid ka maru commission ga tawgi report take majliya ka nibandegana kama vidimale daira ga member ushamu media ga hama kuri ahonna ki ganu specialist nu namagas usama ki etani jaga ofiu ga masaka kofa adi medo vidimale daira tamsil ko mattaka raitunga majlis ke member ena media ga hama kofa be dive rajye ge riyasi commissioner be kanu take ga nonna ne muhammad nashida benu ha gode ka riyasi commission ge tahobi report tak gennu mu bare medu dive rajye ge sarukar hinga inga to jumri dawlatu ge nizamati riyasi nizam ka bunaruba राज्य का मिहिंगनी एमी हम बेनु निजारे गानु में उन्होंने रियासी निजारे गलोगे रईसुल जमहूरिया आइजन पूरा कैबिनेट देदु हम तो इगे तो मजलिस नाजिर को कारो का बाजा एमी हम बेनु वागो देतम एमी हम के इतबार में कम के वोट लगा एमी हम गया पनवादा एमी हम मजलिस का हारवा एमी हम ना फौजी अदा करे एक ही रियासी निजाम दुनिया के गन्ने निजाम है नो गन्ना उसूल लो आरे कारे लो नमस जंगली गार्डन हिंगा नवारे मजलिस दा दिवे राज्य के रईस जमहूरिया आइजन को प्रतिनिधि ताउनीम प्रतिनिधि गाबी कैबिनेट मिनिस्टर मजरी हगेंगोसा इब्राहिम सोदु एरा के कैबिनेट मेंबर इंगे तो कैबिनेट के मिनिस्टर वजीर मजरी हगेंगोस मजरी फनुवा मजरी प्रतिनिधि मोहम्मद नशीद के इंगे तो मेंबर मोहम्मद नशीद के मेंबर राजितुंग मजलिस के राजितुंग मेंबर ने राजितुंग तमसील पूरा मेंबर ने एफदा jari manu hingare mi ekawe semana garu ga baik mi nuhingane ber jari mai raitu nge member nama raitu nge member ne tafatu di to sababu MDP ke siasi leader na sanatia emi hunang arwati be emi hunga faratu resort taka farutaka bintaka linpatibi memberu raitu nge hagu ga wakalatu kurane be no wakkamuga bodu wakkamuga tuhumatu peri tawge gukoy munda abur listu ga emi hunga nang himenunima emi hung amille emi hunga nang listun delete ko fake list publish ko inga to social media du kolli member tibi majidi hai MDP ke wering MDP ke majlis mimen majlis da dive raje ke tawlim hasil ko gentibi zuwa minister gangos mahaku deparu inga to hafta deparu emi hung harwa emi hunga dimako emi hunga forhebi mi kon nizam ettomi mi riyasi nizam ko kan ko kulebe bettomi ekamaku mi henne mi kan kurani dive rajya ke demokrati ko leader ekamabuna adulin saw gaam kuranga mi hekamabuna muhammad nashid majidi hobe uspodi gendegen mi hingani e jari mata kan hama fudigenne enage emme gaam siyasi daleriwa ingeto ibu rais ibu nuwata ibrahim solu ehungani hama fudigenne hungani kobato mi ko adulin sabe amille yang igeto bomudo wasal emi hung ihumaduwe emi hung defense minister ko bariya didi MDP ke mamma kabaguna ingeto mariya didi defense minister ka mule ena ihumadu bome bovi
Bobat Kovi, then MDP ke ingeto member Addu Daira member Ilyas Latif. Ilyas Latif ki gaon mein salamat abe committee ke member hai. Aam member kabure mi gaon ke salamat ai tung rakat mata ka mina ke zimma bodu. Ekabako mina ke huma dobe. Mi huriya tame mi dani hama MDP ya, nisbabal MDP ya. Shamil wani MDP ke member. Then Amilya mi hingi elected inquiry ibuna committee ko MDP ke member, Nashidu ke member. Ibrahim Sodhi member hinga ba mibwani Bangwali baike ingeto Divya Raja ke Khawdar tanis baba baike Ajiri Dawla tanis baba baike Adet Parwana IS Jamaat tanis baba baike dunia ke terrorist Jamaat tanis baba baike nikah Roman Buhutan Dogha Daruga ingeto Sharwi Daira Dawlatu ke Dengwet Baru Sharwi Daira Toti Hanu Court Tang Hanu Supreme Court Hanu High Court Hanu एक बारूं इयतो जरीमा हिंगीमा अनेक बारूं जेहे एमसे तहुगी कुराव इंडिया के गोदरागा मी मशहूर हारिसा मी तारीख कुतो इंडिया के गोदरागा मिहारू प्राइम मिनिस्टर कंगुरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर कंगुरी गा इंडिया के बुना गोदरा ट्रेन गा इंगेतो रोकल्ला मुस्लिम कुरी कमके बुने एता मुस्लिम ने खातिला एहंगी जरीमा तहुगी कुरंग अजन कुरी इंगेतो जज कमीशन मजीदिया को ने मसला ताऊ की बेका मजीदिया गति भी सियासी मेंबर हूं इंडिया के लोकसभा में देंगे इंगे तो पार्लियामेंट को नेंगे मसला ताऊ की बेका करे इंक्वायरी हिंगे करे मसला इंक्वायरी कुरान आईएन कुरी जज कमीशन है वन मैन कमीशन है फंडियारू का कमीशन है इंगे तो मी दुनिया का कंत तक पूरा कम बोटकी नम्बर बस मिको होगा मिमी हूं शामिल हुआ कमे मिमी होंगे इंगे तो आतंगे को शक और कमल रही तो शक हुआ मसला तक मोर्निंग और वाला एकंत तक इंगे तो केस क्लोज कर लूंगा मिहिंगा हथियार के मजलिस एमडीपी मेजोरिटी दिनी मा रही तुंगे बोलूगा इंगे तो कोल्फान जहां पा रही तो मिहा निकमे तो कोफा रही तुम कंडा वट्टा लापा मिहिंगरी जारीमा खाक बिजारीमा हिंगरी कॉम्बैट तो बिजारीमा हिंगा मध्य गति भी एमडीपी के फर्स्ट क्लास बस मेंबर हूं एमडीपी के फर्स्ट क्लास बस मेंबर हूं उसको दी गई एमडीपी के राइस गांव के वेरिया कंगुरी एमडीपी के कुरी के मेंबर कुरी के राइट मजलिस के मेंबर है एमडीपी के सीनियर पॉलिटिशियन है इंगे तो इब्राहिम सोदी बीमा कॉम्बैट तो मिहुरिया जरीमा त निस्बत बनी सीधा एमडीपी या एमडीपी के वेरिना इंगे तो एमडीपी पार्टी लीडर उना नमलस मीना नुकुमे बिबनी मियदु इब्राहिए इंहा सहारो इब्रा पद हुकुमे तेदे इंहा सहारो वजे राज्य के रहित का कोट को इंसाफ दिबेता एहे मीहे के दतुदु का मसला का नवबस वक्करे का मसला का नवबस रेपे का मसला का नवबस अंगने का जिनसे गुणवंदकता मी केबेरु का वजीर को फिदा के दिया मसला का नवबस मी एबस मसला का रहित मीहे का इंसाफ नुदिबे रहित मीहे का इंसाफ नुदिबे एम्मे इंगे तो रहित आदे के मीहा एरा के गेगिंग एक कोटरी अहम फायदे का कुछ दिन मट का कोई एग्रीमेंट के मसला जीकेंबस ए ना कोटा का कुछ करने में दो कोटा को इंसाफ न दिबे नमस में हिंगरी देह राज्य का इस्लामी शरीयत हिंगा नमा एगो में गराई तुति बने उफला हिंग हम जो मत का फागदी अमान मुस्तमेगा दिरु बिदा कुरमा अल्लाह शुक्र कुरुमगा एनी हूं कंदिरेरी शामिल हुमगा नमस ahura men namiyadu mifannani siyasi nizamwas bosulla sarkaru hingume nizamwas bosulla දිවහි රාජ්‍යයේ රියාසි නිසාමෙන් ඔබ්බා එතන පාර්ලිමේන්ටරි නිසාමෙක් තාම කුග්ගෙන් හිංගාබුල් ජරීමයි ඉබ්‍රාහිම් සෝදියක වෙරිකම වෙස්තු කරවෙන එනාගේ කැබිනට් මිනිස්ටරුන් වෙස්තු කරවෙන දිවහි රාජ්‍යයේ රියාසි නිසාමෙන් හිංගමටක ගානුගා ඔබ්බකයි රයිතු ෆාස්කො පවකයි රයිතු මෙන්ඩර් දිවවකයි ඒ ගෛරු ගානුනි අමරෙනි මොහම්මද් නසීර් ඩෙමොක්‍රැටික් ලීඩර් එකම පුනාරුගා అది ఎన్డీపీ గా గొడతి కానూను ఇంకతో దండ ఫున్నాబుస్ గానుని లీడరు ఇంకతో మెంబరు మజ్లిస్ క తిబిరుగా ఇంకతో హసన్ లతీఫ్ ఒక ఇమ్తియాజ్ ఫహమియత మజ్లిస్ క వతిబి గాను దండ ఫున్నాబుస్ జెరు కమ బునా లీడరు మిఫల ఎకో జరీమా హింగా దునియా క ఇంకతో పార్లమెంట్ డెమోక్రసీ గా గొడత కాన్స్టిట్యూషన్ లా గౌతి కిహతోए सवाल कुरेवे दुनिया के कांस्टिट्यूशन ला गौती एवेलतोए सरकार हिंगं रियासी निजाम हिंगं नंबर मी कानूना हिलाफ मी खुरा मसकत मी मजलिस का कैबिनेट मिनिस्टर गंगोस के एमिहुना देकोला इतबार ने कमगा वोट नका एमिहुम बकपुर मा गोवाला इंगे तो
me nimuta nimma mihingani Roma duwalu mihingani hama kandilken jarima dive rajyega miyadu mitanu ingato manzaraki waran hitama veri manzare dive rajyega sharwi dailage adulisa taruga karwe kurum pewdu wahen ei midiyei duwastagaki ahura menge ebbe ko lobiwa raisaku bodu hiyanatebbe raitunga teke fasaga jehi etak $1 million money londa ko era macca ingato hukum korwe jalallevi aburuga ingato aburugelli nikamatiwe gege foreign service puriga tawarakum kudadarukum enade supporteruna haga kiyan didahuru inna johu ei wara nikamati kame rayitu ingato rayitunge webbai hutinamu hoda furi veriyegge abu katilala tare mi bas sarkar faslu jehe MDP ge verin faslu jehe kiveganto yaminuge ingato yamina kure hukumta eha faragui damu kotun kuri hukume high court gos high court kure hukume supreme court diyeruga eha bodu badale ges supreme court mi dekki waga dakaki insanu me dugam garaitu suwalu kure etake suwale kure gamihuna reganuge nidilu dibi ekama me vishna kantatake kemi supreme court mi punani ingato mi hukumi bumuga yaminaki mauso mi kamaga hukumi bumuga supreme court ga full bench ga fadiyaru tidegen mi hukumaki ingato adul wali hukume kamanga mi hom mi punani egotan ei yaminoki ingato mauso mi kama kandariya nimmi ei hama commissioner kunne sarkaruga commissioner kunne nukume nubune vene kulliya kare emiha mani ronda kofiyeke sarkaruga commissioner kunne nukume madama miveni kame miha kuwakkan kofiye miha ku mani ronda kofiye bunira ka ekame bale nukale vene sharui koda ka tede kabule nukule vene sharui koda kanu kurakujja kas kabule nukurane waru waake LKG ga kila mule kujja kas kabule nukurane waake ingato bakkakka kule kudimes kabule nukurane waake Havamiya hukume kale bakkan kofiye mani ronda kofiye bunima ena macca hukumen ibba shariyatat ko hukumen ibba jadakan nulebene ekama ko hennon to loba ko to mivi kuri den kobato mi masya tahqiq kuri anti corruption commissioner asset recovery commissioner divenga fulunga guligen feddi commission taka ingato timuta miwa mihuriya annan fulunga timuna asset recovery commissioner anti corruption commissioner mihuriya commission tang evgen puri tawige ingato court fonwa taw court taw ekama mir sharia kurmantaka prosecutor general wala PG office fonima PG samiwa fenichege unsuru fenigen ena emasala dawwa ko fonmi hamagamas dive rayitunna ingene yagin ba kamengai PG samimu ingato PG kamihu defula kotakan hamal fonwale kan masale unsuren hamal wonyalu fonwale kan rajya ga raitunga nevawul bakkan ko anti corruption commission ng masale eteke paharabu tawgi koppa eteke paharabu emasala tawgi koppa dawwa ko fonima hama unsur hamal wege dawwa ko woti Dr. Afrashe ga maruga masala ebuna maru commission ko tawgi koppa masala de report tawgi report wagar gengos majlis kege uritur gannangule anekka ebaha karatun dekkima den e tawgi report PGF on wima PG buni dawwa kurane unsurete fekkenete garinanete anekka masala PG of mi ajarwa kar commission take kobato de commission take tawni minipa tandur dipa ingado tibi zuwanu eteke tajuri bali faddi zuwanu majlis ta evin assess korevi marks ge merit abila ko commission take ajjin korebe talented zuwanu ge ben makibedu mi zuwanu na bas korbe ingato ben sabenu to malamate to mi ACC ke tibi zuwan tawli mlifatibi eteke masters degree ari dive hirajye ge mahaluka ingato accountancy ya origin ge daira eteke pass nagavatibi memberu ngenuga shartu hamawati ulan korebigen emihun list korebigen adi rais Ibrahim Soni obes kamuda hin hamaje gayawa beku ingato listan hagaba etana ajiriya fonwa etano gases korebi marks debi marks ke emme gina marks soda bayka meritum ingato emme gina marks soda bayka memberu gotuga ayyen korebi interview korebi emihun kamugosken hoda memberu ingato ayyen korebi memberu emihun kura tahbi kuta takun taku jehi fune peka fure fenabbe ingato
ahura menge izzati raisunga aburuke katilevi e raisun janadlevi e raisun nan lutakkan dakkan je juri manata bulu galwa e raisun fansavispurige gekoluga kurusare mulwagen support anunga bye bye kiyan nota didahuruwan innan mijahuni kiveganto dehe raitagge aburu katilevigen da gotto eito mipuna adudin savaki eito adudin savaki medu digahi raitun vejjami adudin savu define kura adudin savaki wakkan kurani hu gegatibe ingeto bodati wakkan takkurani tabota kalla rajyam furuwaran fursatudi firuwala fa anek kaves rajyega kebinetu gehmene memberu waziru angen kudinna e daharme angen darinna abinna jinse gunawandakka ena mache dawa fulunima ena furuwan fursatudi ena filan fursatudi ena rajyam sariyataka nuganadi wakiba ekka mache sariyat kurevi nuhabbu sariyat kurevi nukura ingeto nukura tawgi ko tagge mache bina ko engito nen hekka garina ge mache bina ko shariat kurevi hukum ibinto ebuna insafaki medu aharmen tayru ko me itubar kurambi anti corruption commission kame asset recovery commission kame muhammad nasir kame ibrahim sodi kame adi high court kame supreme court kame aharmen kannege nenge hisaba medu jarimata ingeto midani karu hudab badal kurevi hudu kalab badal kurevege midani evves sariyatega ingeto islami sariyatebes adi ingeto natural logaves adi ebuna gadimi garuges nove e hekke garina neti miheka macha hukumen ibume aniya dirumen e aniya egome gadakalo banyamu egome tibi fandiyaru egome sharu idara tibi fandiyaru egome emme is veriya ko kamge zimma fulun jene ena ya medu miduniya ga tawbe hingen jene e duniya ga bes ena ya ngeto hisabu belle mahsur ga mazalu ga bes emi hum fulla gani emi hum kofori no ba kanta tobbe list emi hum karu belwige adul insan gaam kurumga emme muhimme kachaki heki clear evidence islam shariatu muranama al bayina clear evidence ga macha neti nuata evve shakken nuwa minbara kame sabit nukurevi hukumen nibbe namagas ehen munto mi hukum ibbi criminal court high court egota munto mi kam vikka mi bunani hamabege midiyei supreme court kuri hukumu supreme court me boni talaku hama commission otiye e commission ibbe hukume mi tawgige nuko mige to tawgige nuko hama commission go back nuko bura fiye rais jamino mani londa kure fiye mani londa kuri garuna kam eguna fasa nufete eguna ingeto wodamulla vikka go hodi million be dollar be fasa ki adi e fasa jama kure eguna SRF umfuni ge account ki ingeto e kihine jama kure fasa kame e wodamulla vikka jama kure fasa kame ege kannete ei ingeto mani londa kuri nuwate kama shakku korebe godaka jama kuri fasa kame bes ige kannete e fara tawgi ge singa bakannete tawgi kuri faratuko tawgi kuri hemi asset recovery commission nuwate henguni yamu anti corruption commission ehnya fuduhu ehme fuduhu na ACC ya tentibi baika tawgi ge kofa dawwa kuran fonwima hama gamas aharunge ge kamaki rayitulunge ge kamaki PG ge angan guna adu ibe unsuran natiya sabitunu kurevenya amasela kota nu funwana bahaka ehmege nunto ebuna wakkamuge ingeto masela nevawalin wakkam kurumuge masela ventilator to masela dawwa kuran nu fonwi babanji huni bima den aharunge gurin jehni rais yamin wa adekola dawwa kuran fonwi kibegantoe suwara kiyai kibegantoe dawwa kuran fonwi ehbiya unsuran ne evidence and net al-bayyina net circumstantial evidence and net dan kocha hotiega hama commissioner ko nukume buni mani londa kuriye ehe mejiyarum anti corruption commission be member of the nufus forwi dawlato MDP ge majority marjihu emihu ge siyasi verin mihal rais ibrahim sodi wa bayati panti be member emihu commission takabbar forwi nufus forwi PGFS nufus forwi ila to PG nufus forwi manunto PG samimo nufus forwi mento mi Asia ga leppada inga to unsur hanu gen dawwa nufula
ingeto dawata nukura ingeto dawa kurmataka masata kota nukurwa ingeto PG kan yame ko masalaga dawa kurang konwan jihoni ajab wantariswe ajab wa hakke me subhanallah me konkala gowemi me konkala murda jarimat ka mingani ehme ma youth minister mahaluf dattawa kis kabul konje adib dattawa kis kabul konje na wakkame nukure wakkam kurikala kan ige mi une ena hodi wakkam ka pasak kamai hiya du ka pasak kamai sabit nuwe ena ge account jamavi hiya du ka pasak kamai nenge yane ge account jamavi hiya du ka pasak kamai nenge yane ge account jamavi wodamulla vikkagen dimu dari kan ige kanne wodamulla vikkagen kamai $1 million extra account jamavi ige kanne ebuna fasan ebuna extra account ka bank of Mauritius account ka jama kurima ding liumen sekuran baraka liumaka dimenwe den koseto dimawani FSH dimanwe hama harmen izzet teriyaku bolati singa ingato tarakiga project tam hinga rayitunga lobi hoda puri rais shamilu gabaluga evaru gaburu badunamengala ebe fulage izzet katile vikenti kotu ga katile uni commission to ga katile uni pauge gidara to ga katile uni kibegento hama FS pauge ga nukotto ekama supreme court bi boy neta ko faka tawgi gay benkan jama kuri cheku number chekaka ebuna cheku jama kuri ma extra bekon jama kuri ma benkun tin lima ka dimenwe den ekama be gotun ei wodamulla vikkafa ekon jama kuri ingato kal fasa to nota wodamulla vikkafa jama kuri ingato extra bekon jama kuri fasa to bedene kitame bottake benku ga diun taku ga hunnane menku ni system ga hunnane huriruga etawge guta furi hama nukohem yoti rais shamila hukumi baba mi hada ha mubah hukuma kemi mi siyasa hukuma mi MDP ga ismering adigati degen MDP abaya di pawati di ingeto siyasi party tangai adalat party jumhuri party ga ismering matta bazya badijahi ingeto baiku mene PPM dibe rajage salis aruge aniyaveri 35 aruge ingeto siyasi verin tibi dibe rajage raitum hawafe sarukare mattala raitum itubar kuridi leader ge welcome mattadi bagen upaddamatibi party e party tan ingeto support dibigen mihingi jarimanu to emi ahuru menge ihutiram libigamba rais yaminuwan ahuru mara derwaka men ahuru mes mara derwaka men yahuru menge izzati rais kan no baki ama aade gemme dikamati rahitu miya bes aniya libi nahi sabun hukumet kulemu dadam deken ahormen tibumaki adi ekama dekon ahormen hak bukas nubeti baki bes ahormen faame beriware kame ahormen ge deenu ge komme rahitaka ingeto insaniyatu ge wajiben ei mustamek da munkarataka aniya welkam hingamun daruga ekama dekon adu fula emi hak kurunu kame kuru ahoren bes ekan kurana ahoren beenume ahorenge gawuge rayitun ekawisi mana garuge taraggi gereste mastu adakete minju kurang emi hunge age atadimawa musarek geni maseke ko ufa pagati dirul men ulen dara bonu noviki adulin safon bohi ave kam for kodde islami sariya hingaruga islami sariya du evves ingeto asase kan ingeto nohimeni asasun beruga den kibeganto e criminal code ga shariate kurewni kuri hukum kibeganto e high court ga aneke system of kurima derehekki islami shariatu ga adi tawge kutakuga emme muhimu ekachengi al bayyina ki clear evidence nati evves masale munimene shakke nuwamin baraka kame sabit kurewge nuni miheke waluga zim baduname ngalwa emiha macam hukume kon emiha kan adawe nudevene islami shariatu ge adi ganu ge ilmu kamgawa imam ibn qayyim vidalwe fawa waha kole hama kollana mitanoga imam ibn al qayyim mi vidalwani bayyina ki tedu hama kodde komme kameke tedu hama kodde komme kamaki safu hekke evidence al bayyina signifies everything that reveals truth. What is al bayyina? Al bayyina in Arabic it means clear evidence.
one of the basic concept of Islamic law and justice. Imam Ibn al-Qayyim says Bayyina signifies everything that reveals truth. It is not limited to testimony nor the shahada and admission. Igurar hame kani Bayyina binawani testimony ka nuwata admission ka nune amilla igurar makan emiha kurang yutira makan nune nuwata de hekke nuwata shahada ka nune ei Islami ilmuge Islami kanun ilmuge imam kamlawa Imam Ibn Qayyim bidal fawa woi ebe fulaga rawi adi miyadu ingeto Islamic organization ge jamaat kamlawa bodu jamaat kum shariata medu Islamic evidence medu al fiqh ingeto jamaatun duniyage Saudi Arabia ga jamaatu ge head office uri idaraen दुनिया के इस्लामी दन्ना बेकलो निम्मा फवा एं गोइंग राहुई वही एमियो बस कबूल कुला एर राहुई नमा बस दिवे राज्य का इस्लामी शरीय हिंगे गोबे का क्लियर एविडेंस होते मुगा मियोननी एमियो हम बेनु वागोते सियासे में हम बेनु वागोते फुल हम बेनु वागोते क्लियर एविडेंस की हमें कनी नोता हेक्का की हमें कनी वकीबे को बेनु वागोते कं होदे चिका विज्जे इस्लाम दीनु का oti egotenno kiti gumanu goti egotenno waki mihe ka waki gotenno musanje ka mawjana ka fagira ka waki gotenno emmennaves en hameka shariat kurevi heki hodevi hukum tak kurewuni ma egomuga adudin sah qaim kurma kama gabul kureveni awren miha sabon adi hana kore denan heki hodumuga ekade faano itu ekade faano ga zamanuga kan korevi kuda kuda kotege misale ei Abu Dawud ga ingato aswawa hadith ga bayan kurefawa wahake Abu Dawud ga hadith ga miyonnani haybaru hippe duwahu ekade faano haybaru ituru ekade faano Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade faano haybaru hippe duwahu haybaru ge ingato governor ge bodu bedege alihun suwal kurebiye ei haybaruge governor kan hori Huwayy ibn Akhtab ge bodu be dari hon suwal kuri be kalefan suwal kure bi Huwayy ge musnad kama tanavas kama e mahujanu kamuga kihato ebi kobato era ge tanavas kama musnad kamiyadu bunima ibdalu ma e Huwayy ge bodu be mi bunani e fasa husweje haradu kon husweje hangurama ge tayyal takan husweje hangurama ge tayyal takan haradu kurevi husweje namaves ekale fanu hadis kurevi kama wani Huwayy bin Akhtab ge musnad kama mahujanu kama tanavas kama ki kuda divas kolegga haradu kon huswa waruren ma bodu ingeto dawlad ke tanavas kama ke musnad kama ke then ekade fanu gasabu meteren al-Zubair bin al-Awwan ingato al-Zubair bin al-Awwan denevi itura sual kurma Huwayy ge bodu be sual ko pressure kurima Huwayy bin Akhtab ge bodu be me bunani e fasa farwa furi wahaka e fasa farwa fe hori bara boda pressure ko interrogate kurima mibulani efasa huri farwa fe ehmima Huwayy bin Akhtab ge bodu bebe ingato haybaru ge governor ge bodu bebe ekam go dogu hedi den mikamu harmen mi misale mi hingafa tarisa mitare ba hingafa hadisa mi ge harmen ati kirto mi kankan tahoge kurumuga gengulen bi hama abeho to ngaharmenna me filawali bigendani mi hadisain aharmenna baraboda shariata tahoge to kurumuga adi hukum tangibumuga clear evidence with al bayyina hamata bina kurenche usule mi kura misalum mes ekigende
This hadith shows that Prophet used a rational garina. A rational garina, a vast wealth, cannot possibly be squandered in a short period of time. To infer the man was not telling the truth, which is a further proof that garina may serve as a basis for legal judgments. Ingata bor dawlate ingata etake fasaye kuda muddatega haraduwegen daane kama haraduwe huswegen daane kama insala ko hama buddiya qabulu kurane kama wima mi rational ingato mi rational mi benu kurani garina gota clear evidence gota ingato mi benu kurani ena dogwedi kama ena tuga fasa huswi kama fasa husnuwa kama ena tuga fasa huri kama ena kaderi ken hadari doget kama. The man was not telling the truth, which is a further proof that garina may serve as a basis for legal judgments. Kuda rational and benukoi. This hadith shows that Prophet used a rational garina, a vast wealth, ingato a vast wealth. Bodu etam bar fasa teke talamas kame, bod talamas kame, kuda muddate ke terega husnuware kama. A vast wealth cannot possibly be squandered in a short period of time. To infer the man was not telling the truth, which is a further proof that garina may serve as a basis for legal judgments. Mira ko viefari nukure enang amdani libene gotenneng hode kare. Dibe rajyege auditor jalakan kuri ingato vefuraku hingi corruption abe gotu adibu ingato vice president kan hure nuwata adibu tourism minister kan hure yamen sarkaruga hingafawa corruption abe gotu niyaz vidawi evaka mi islami shariatuga adi clear evidence ga hame fete ebe fula yamin libu account libu fasa abe gotu suwalu feddi public ka yaminuge ingato profile le genete viefare kula kame mivargu amdani libe mivargu talawas diru men olevere kabuge hekke fenna kare namuga register kure fa viefariye then kineto ebe fula de account ngete $1 million was ebe fula ga amdani nubaddaluge bo luxury towering ala kara iche hure jawahira gahana hure mihuriya kame mikure beni kipegento clear evidence ka nueto bima miedu hai den sharwi dairan yamenuge masala abe gotun e ibn hukum e islami tahqiq ga hamataka islami shariatu ga hamataka adi al bayyina no the clear evidence ga hamataka egota ibn hukumetto ahuren suwalu fadda rajye ga teka rahitu masmer suwalu fadda kina kuntoe Supreme Court ge huriha izzatari fandiyarum ebuna izzatari godokoluga tippawagen evaruge hukumen ivvi sariyatun sabituwe hama evves ingeto evidence en ekamuga nekka ebuna fasa ki $1 million ki wodamulla vikkalagen esra account e jamavi $1 million ki ves ei wodamulla vikkalagen dibo fasa kama bisinge kanete e jama kuri ingeto fasa jama kuri chakara benkun BML no to benko molli sundu kuri chakura jama kuri madin liumaka dimeves nuwe evs masekkate nete e tahogi vidarata kun kofaka e anti corruption commission ehbiya kofaka nete e benka jama ri fasa e wodamitla vikka da ganjibu fasa to bedima bes tahogi ge nuko hamano kume kulliye ka commission ko mipurani ye ahurumen geizateri rice yaminu money loda kofie mi kiha hadi huturu kametto loba kotta ko mikuri sharu idara mikuri me kiha hadi huturu kametto medu tuttu kudin LKG kudin school ge ingate bori tere government mati ga backup ka ko enti benges mebul nagal shariat kurane ehmi ma medu kotta kan ajjen kurefa shartu hamaifa danu idara ga funna buri loyal ko ure adi kotta ka fandiya bodu gajer kore fandiyaram mi hukum takaki subhanallah konkala bodu munkara ditto jarima tegetto sarkaru mibarde masale tawgi kuram parwa tawgi vidara takun
PJ punwa PJ miwaruga kame kuri kiwegento PJ shamima boyden je raituna kiwegento ulsu hamanuwa mastere koda punwi raishyamene ke izzata karame ingeto katidi dive rajye ke dawlatu ke emme isriya kiwegento aharumen aburu katidi nyedu ya ahurmenge kurige rais yamenu TPM PNC ke leader MS leader emasalaga kota sharia dawa bolanje emani fanuge abura izzat kandale katidima rais yamenu ke izzata aburu katiditiwe PG asha adi sarukar ke muassasa takuge tawge vidaratuge very labes dawa bolanje ebe fula hittiri wima emasala ingeto badan hodi mattaka sarukara dekola dawlaga dekola emasalaga dawwa nufula first asaga nuwane ebe fula ki ingeto innocent mausu befle kamawanyam miedu edawa afulanje ei kibegento ei de virajege ganuna gawatan hingani furi hore adu din sabunto karwar ko din mattaka wima mikam ga rais yamen first ege nuwane ahre hitallara me rais nasheed nukume majliuga nukume ingeto me aga tala denge warunugegen rajyege public media ngara aasta speaker ga me raitunna kuraswata ketake bodu olwala dogwada mihingani konka jarima teketto kivegento e sariye ingeto me sarvidara minimum benche bunaruga wakikote ka hukumi beni wakibe ke masaraga haro commissioner kun nukume e commissioner me boni mani nonda kuriye bunima hekkenneti garina enneti e garina hodu matta ka tahogi ke nukurevi sariye kurevi den anekkaves hame ena ingeto mausumi kalabune duwaruga wakibe masalaga egotan kantata nuani ahuren mi media hatar wahardo ani ali bomunda dibe rayite ahuren ge dariful rauda atif marali masalaga ingeto mi sarukar ge berinna Ibrahim Soliwan mi sarukar ge home minister city dion waren nenge mi sarukar guys Ibrahim Soliwan huwa ko emme foto ofedi commission gelluwala mihunna marali mihunga masata buga tawgi kurwata kafedi commission maru commissioner masal mushala maru commissioner rauda maru insar din kama buni kereba wasima gasse tawgi gunu kurevi kereba wasima ki rauda maru insar din kama ingeto buni e commissioner ge eru ge rais e commissioner ge eru ge rais musnu sudu e commissioner ge rais takan ide miedu e commissioner ge ebuna rais awrenge dalfo amille marvi kama nimma FR bunane maruge insar dini kereba wasima e dia 16 hoga October ge ettiri hoga dia 17 hoga March hoga rauda marari re rauda e panubi hama de pahar wes ekacche die boy ingeto message ga tweet ga mi tweet ga ingeto mi panubi kereba wasima ki ei rauda maruge inzaru dinkama Bangladesh ke CID fulunna police bureau of investigation na adi Bangladesh ke CID fulunna court takan kahwa kong hoda adi Bangladesh ingeto divai fulunge deobsar forwagen etanu ke file go recording ta tere baba sima di maru ke insar the recording ke timing na ichi badapuri kama khare barbe ba sabit ba puri divai police commissioner ingeto police commissioner ko medu assistant police commissioner ka magama misal karong IGL ko bakkama hiyanata corruption ga masal tahbi ko ekko jaminan aniyade mun daruba miyadu mi bappayes midani aniyade bunne mi dibe dawlata ki mi di enna sar court of sharia ki ingato insafum ingato hukumi be tantana kama banja dibe rajya ga gain ko puri adul insaf ho gain kurwattaka ame ufadda puri commission takki adul insafum masal tahbi ko wakibe ka baki gotena da commission takki kama banja kivegento miedu yamina baki hukumen ebba awrenge darifu rauda adruga marmana selaga no Dr. Aflashima yamina shida rilwan wagandege maselaga igato shariyan kureni kivegento musnu sudu maru commission ge inde awrenge darifura maru benzar kongi dive rajyege raisul jumhuriya Ibrahim Soliuge ami angenu fazna baduge datta kerifa wasima kama gune
ena kama gune ingeto den emasa tawge gunuko hama commissioner ko nukume awrenge darifu danje huriye awrenge darifu amilya maruwiye awrenge darifu amilya maruwiye hama commissioner ko nukume guni e insafubi hama raisul jumhuriya yamir abdul qayyum manilonda kofiye bune commissioner ko hamanukume bunegen ito hamanukume bunegen Supreme Court baki wada kan hukumi bi hekke gari na ti maye hama buni ingato commission kon commission to anti corruption commission hukuma hama buni ya me wakkan kopi ya na benche ta million dollar ta boda muda vikari pasa londa kopi eka ko ta kure tauge genete e boda muda vikari pasa kame million dollar ti ge kanete den kon ko to awre ne darfu ingato amille mawiye bune sitiya polvi tauge report den bune tauge report en mira me lugano Ibrahim Saudi wa denne me tauge report den laudage mier home minister kanguri Imran ingato tim fa waren city polvi awre ne darfu ga mawga masalaga miedu dive pulunge CID ge was the crime command de minister officer kanguri etaluga veria assistant police commissioner Muhammad Riyaza adi chief inspector of police Ahmad Ali hingi jarima Bangladesh angas rauda atuke crime file ingata marube tauge gunga me case file ga web ingato evidence rattalu mattaka e case file ben evidence ge ingato marube inzar fonuma pe gadi rauda atif ere maradi gadi rauda atif ere ingato rauda atifan ere fonumi maruge inzar fonumi gadi aichi e oruwaga ingato ere fadu dambaru e fonumi maruge inzarege gadi badako haviru hataru gadi ingato ashen degadi ashe tingade 38 pm intane 38 am intane 48 pm badako Muhammad Riyal e faidu oruwalu mattaka kofai hingi jarima te bes e huri fenna den ama ahurenge darifu amille maruwiye bunaruga marwi goten hamen koddenu ehingi tawgu reporting aida kanu dekkunu to the public of saren hatenu me report hama kurang maru commission ebuna tawgu ge kurinama kibegen to e first jehuni rawdatu ge tawgu maru ge tawgu report public ko hama kurang Dr. Ablashim ge maru ge report hama kofiye ahurenge masere ne ahurenge aida masere ne tawgu report ge sakka report kamanya hama kuraka nama bes miyada men hataru haruwiga e report forwage Ibrahim Saudi wa enaga ambodiyallage maru commission ge tibi ingato weringe tibi e report ambodiyallage maru commission ge rais emme fudama rais husni saudi rai dawdage maru genzar fonwi kan kahabar kuri miha dawdage maru genzar fonwi divehi rajye ge rais Ibrahim Saudi ge angenu fazuna ge datta fazuna ahmadu ge datta kerepa wasima Muhammadu kan kahabar koddim miha yagin koddim miha Miyadwa sehari cyber department mo fulu ke department to ngakanta beden kibegan to nuberdi kibegan to dive fulu ke cyber crime department to rawda sone margenzar to be hagigan hod mattaka tawge gunu koruni mi kurebe suale rais Ibrahim Saudi kurebe suale rais to majlis ka rais sa kurebe suale dive rajye ge ember siyasi party e party ga rais Muhammad Nasir kurebe suale kibegan to nibappe insaf nibuni kibegan to wakimiya kan insaf nibeni kibegan to wakimiya ke case ri do to wakikamen ei ingato tawge genu ko hekkennati ei hingadi hadisa kam nimmeni yameruge ke hegga yameruge mani londin ke hoga hawenu ko me commissioner bunege hukum batil ko yamenu minimum bi ahorenge darifu maruge basalaga hawenu ko me maru commissioner amille maruge bunaruga maruge gote saafenu kodde maruge gote tawge genu ko demme bone amille danjahuniye bunar danjahuni koche kun kame kombale jahagen kontene gwajahagen kame nubune denu ena danjahuniye bunaruga e danjahun benun kuri wagaden ei ena benun kuri chittoves kahabar kurang tawgi genne hingu tawgi genne tawgi report enne emme kurabinun ebuna skavuge ingato rawda ate danjen benun kuri ka buna skavuge nishan karge ne kuri belta ge nishan molwati kuri kopori aniya ge nishan gommurun tala aniya kopori tantan koti tele gahuri crime scene gahuri etana bade talu aniya verika amal tangin gahuri jarima tangin gahuri nishan
circumstantial evidence gotu hori keleba wasima fonwa fure maruge inzaru e inzaru be ingeto hagigen hodunima divei fulunge de officerum bangladesh fonwa e ecche yehekita nattalu mattaka koffahuri pasekatta fennamuri Muhammad Riyadu ingeto Bangladesh ke rashtrayangas etoge fulunna guligen regalu dambaru fulunge idarage rakka koppe ingeto crime chain of custody ge beru bagannage gen ena huri hotel gen gos e husata fela amura ege hekettala e danjaru kala buni bagaluge ligecha evidence nattalan enage huri hotel ge sofa gen gos ella ni manzar ella la fotta mihiri photota mi photota ka ichi tabani mar commissioner hawa koffa mi bomba diriyanu Bangladesh ke rashtrayangas suri project motor hotel ge enage sofa machan ella la ko manzaru migen kurenje tawge gutta nukore migen kurenje DNA test nehde mi staff ki yawda karuga jahagen en amilla maru staff kala bunaruba migen nagu DNA ne migen nagu pathological evidence ne migen nagu karuga hang kolege members ne letikke ge members ne modi bataye ekan kahawar ko matta ka test kure bataye ne rawda ge karuga hori nishanaki ei mi fotigadu jahagen ena danje maruma ingeto benu puri mi scarf ko belwatta ka halenche kuda testing ingeto microfiber testing members nen hada bakay ege reporting be soda bakay nen adi mi ligecha ge ingeto physical evidence mi ge digumen mi wagaduge mi mali ge digumen mi ge jahafari gotta mi jahafari usmin mi waganu matire jahafa ege ganchele mi ya perigen danje bene to belwatta ka koron test evidence nen hedulu tawgi ge bes nen hingulu tawgi ge bes nen hol evidence test nen mi scarf karuga jahima mi soft scarf je karuga jahagen nuwa photo matin danche ele mi hekke hashigadu gahunna ne forensic evidence en haisab kure evs alamat besne ingeto ata fag hun entene karuga hangadu karuga hunna nge glove and stock in appearance nuwa lima modis mi ge bes ishane ne anga ge kalakon kurfara dibna salaiga enne du berando come karuga fatande igato den kobato e nuwafudu matige erifa aggane remuren gine ruwapawde mi hegge gaga onnenche riga notice be sababun enage hashgadu hunnade post charge ganu ena hurikiye ena marwi kama bunaru danjega marwi kama bunaruga nuwafudu matiga ori fanka ceiling fanka da erigen danjol kama bunaruga ege photo en ha memberu video ko iten ha members ahunna nentekki bakai awrenga darfu mara tala aniya kon ella dafa me enuwachan ella dafa crime scene gori evidence tan nattala adi ena amilla maru kaman igeto etaruga kule pori drama en huri fenna ena ga bokari ga mida mara base pekete khanda dafa ena mida me base ka ge maru kaman bes daktan kofre masakke huri fenna me ahare darfu mara ella da kote tele ella dafa den tipurani ena amilla maruiye bokariga marada fenuwatiga babafa hardadi bima babafa e bokariga mida mara bespekete ingeto kadadafa babafa abi ena vihanes ke kama ada mi kole pori drama mihuri etana wan ingeto divehin ena maradu manga divehi baiku etana hostel bade pori evidence etanoge CCTV camera tabuge recording awrima e recording ta nattanu wattaka masake kuri dive fulum forwage e buna ganjul kama buna skabaki mistaf kama buna ruga migen ingeto kuranje testutanu koni dive fulus of the Muhammad Riyadu e wagannaga dambu nattanu kuri masake mihiri fenna koruga kotoriga rawda danjoni koteterega tor tandu alagen nuwafudu matiguri fankaidda ingeto staffing asagen kama buna ruga adi ena erifauta photo dekko haluga erifauta danje photo video dekke den ena kotenu kumegen edu daswegen hedunu kulahuge kieva garibanunga baka hostel ge molsafunga baka sari kamiyungas doruga korfan tala hala kollagen bade rawda fulurun nanane tirupuri kala bunaruga kotarige jahaba tandu kotarige hori dorpaduge ingato gedorpaduge jahaburi dihenchi tanduga evs gellumene fenna kare dorakanne gellume talakanne gellume gulakanne gellume dor fazakanne gellume ekamaku maru commissioner mi bani amilla maruwiye antaris ni arade
mi arte maru commissioner penna boy maru commissioner ke ingato raisa ke husnu sudu ngaba penna tawda atiba kere baba sima poni maru ge inzar ko copy mi maru commissioner poni copy mi ahuden hodi chenno mi bangladesh ke CID fulunna detective fulun hodi evidence mi a crime file ga ingato crime investigation case file ga record kudai fori maru ge inzar mi inzar maru commissioner mi ge copy en hawa kurima masla dawi ko hawa kurima masla balagane ga commission ge raisu susudu mi buni ahuden gaida mengi ena ya rauda ya maru ge inzar fori kere baba sima hoda fi me maru ge inzar fori kaako kan karar ko fi me ei kere baba sima hai kere baba sima muhammad le kide kan to divai fulhum mi masalaga olwali maru ge inzar fonuma adi rauda adi fuge maru kama benu kuri ingata maruwan benu kuri kama buna ebuna skaba ko evidence nu fene evidence ka forensic evidence nu fene crime scene evidence nu fene circumstantial evidence nu fene phone benu kura phone ge ingato phone ge tahoge kura unuga phone ge teken evidence abori penna ena wani marada fakan phone ge ingato sunset analysis ge report ang hawale nu kura unu hame kan hawa kura uni data report ena ko furi call logu takun fenna ge bore ena marwi gadiya demand wa ega ma pahu gadi gaile ge phone benu kuri kama bay ko mi call ko furi ka ebori penna den kihetto ena anila marwi ko ten hodenu ekama ko amille marwi hama commissioner no kume puni ahadanga dari pura amille marwi ye ekam karabar ko mattaka kure tahugi genne hama commissioner kume puni danjuni ye danjeren benu kuri waganaka ebaganu ke sababu karuga arafu nishana ka dimenwe karuga ifa anuwa papri lakotenge bori fennam photo ta ko crime scene dia fulu hoda furi photo ta ko crime scene evidence ngado bori fennam jaha furi karuga belte ge nishan kan mi beto na bakalu ge nishan arafu kan beto ga bakalu ge nishan arafu kan saaf ko fennam bori karuga adi dattari ga gommulun jaha ko ori aniyata ko ge nishan bori mi aniyata bes maru commissioner hadam benum bi ei ufallaka mi ibrahim sodiuge mi aniyata ibrahim sodiuge mi kereba aidage jarima ta porumattaka maru commissioner ge ingato member unna investigator unna nufuz forwa fur kamihuri hama hamiya fennam hama ranaran egen yamin abdul qayyum ingato money laundering kurikama dawma fulan nufuz forwa fur kam ehuri fennam yamin abdul qayyum ka insafe niriburu ebe bla beise katila jalal nabi hukum ko igato adi ega matiwacca juri mana dakkan jiho kama buni awranga darfu amilla marwi kama nimmi husnu sodwa niedo supreme court ge izzat te pandiyarega yamin hukum ibang benchu ge pandiyarega igato supreme court pandiyare ngi awranga darfu amilya mar huwa kama ena marama kama ena marde inzar panwi kera baba sima kan yakin ko pen miedu maru commission ga igato report olwadima amilya marwi kama nimma ena supreme court ang ayyen kurebi den ibbe hukumen supreme court ibbe hukumen insaf hukumen ka beto miedu pide ganto ahudan ga darifu hama commission kunnukume ebuna gelluwani mihunna marani mihunge masya tahugi kurman ibrahim soli ufadda fo commission mdp ge majority sarkar ufadda fo commission hamanu kume fami buwani amille maruwiye tahugi ge nakkuna ufakai abburani ganjihuniye ganjihun kame sabitenu koddewnu ganjihen belu kuy waganu karuga elwi kame ege kanne kuda kujja kala samenge ingato unagalmatiga bara roon bashe beddima onagaluga hunnani gota hamuga hunnani roon banuge lilige rishankam chene jehima hangaduga hunnani chene rishankam beta beddima hunnani bedu rishankam scarf beddima karuga jahagen danjehima ingato hunnani scarf rishankam forensic doctor kan ingene awonna kiyes forensic kiyaba fori mihe eteke maruna bitibi mihoge danjeh tibiuga hashikaduga postmortem hada deki fori mihe ekama koes
hamanu kome igato hamanu kome buni awrenge darfu danjuniye emasela ga tawge report amukura ka shukaro mieda hame dande kan ibrahim chowdhury ena ga ambodiya ibrahim chowdhury ga ambodiya nge report lage den bunane awren dr atif hamane tijje ruli ga lejje awren miwde halabuddiga awren miwde halabuddiga kabaku awren ni bappe awren ga dariyo ko meries adi ehem mihe ga dariyo ko meries adi mujtamaga baaruga munkaratan hingaruga awren ni hundana hama awren nuhunnanan cuppu kiyagennen awren hani nuhunnanan awren haggan ado fulanan aniyade ko ado fulanan mi gawanuga tibi aniyaberin insafga kurimacca gerewmattaka emihun insafga kurimacca gerewmattaka rayituna benuga haggu minbar hodimattaka rayitun mibe sari saharu gulanu kurebi atuga chenu jewa ingeto miharatun minjukumattaka awren rayitun mi iltimas koni rayitun ahranna bagiruma divehi rajye anumati kurebi portuguese istimar kurebi divehi rajyega ahranenge muslimunge kara rai ahranenga aminna anvindaringe iftat perebi reku kuramu devuga gamuga ekama dekora nukun baku ne egamu minimum kurmataka portuguese kickbank e aniya berkomo minju kurmataka utiemu tim badabi nukuti muhammad kurfanu utiemu igato ebuna atolu rajyitere atolege kuda rahakun utiemu igato borta kurfanu muhammad kurfanu nukuti miru kabulege non ei jarima kaman ei aniya kaman ei istimar kaman ahurmen dibehin aniya berkama alumati kaman gabul nukurane kaman विष्णुतिवे गबुल कुरातिवे गाव बदल कुरान गाव मीवन कर हुआ जागन जिहाद कुरान कुति मियाद मियोति गाव गा हालत की मियदु हालत की देहि रहितु जिहाद नुकुन्नंदी जिहाद की ले औरुमेनु जिहाद की औरुमेन हग्गन अरुफुला अनियाय देखो अरुफुला गाव गा मितिबि अनियागरि वेरिन गन्न नूने के गुने औरुमेन बदल फुरसतु दिनु एकाविस मन गरुगा इंगतो जिहाद कुरानी democracy hawata benu koggen islamic democracy ahurmen benu mani europe ga medani emihun gadimi democracy ga manaves badal kuramu islami democracy ga hamataka usul taka gotan islamic democracy ye geres devi emme mativeri leader ki ahurmenge ummatu ga nabiyya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan europe ga miyum mes medu kabul kure europe ga miyum edani islami ganuni fattaka इस्लामी शरीयता इस्लामी हदीस का में फट बला दिराजा को एमी होंगे गांव का फरमा को पूरी कानून तब इस्लामिक इंगे तो थियरीज का हम तक इस्लामिक डेमोक्रेसी आ गया बट्टम को अमेरिका बदल गए उन्हीं इंगे तो अमेरिका की दुनिया के वर्ग बार कभी दुनिया का 21 मन गर्म साइंस टेक्नोलॉजी कुरियर आप दुनिया के एम बार बदा गौम कभी egomuga leadership ki transformational leadership kagiba ekavis mana government ki transformational leadership egomega hingaga nuni egomega mustamaka adu egomega iktisada kan egomega dirunga haradaka badalu nuberere gaune awre men benu mani ingata transformational leadership rajya gamiti bi transformational leader ne no rajya gamiti bi anumati kama corruption na waqtan kurma devi papa media salis ahdu dei fafti bididaru macca fazia bagja dehe raitu albati kurang masek kuri leaderu dehe raitu na birdek ki leaderu bagara ko dehe raje ke falsaka khad falta ngi ani hunga amire tarika mudakamuka ani hunga aja warta walchikamuka gabul kuri baiku awranen badalu gena mattaka macca fazia bagja ei ahuranen gabul kuragen nukama aharamana visni democracy pakka kurmataka रईतुम बेनुगा गारू ने दिए इंगे तो राज्य का वेलकम पूरा निजाम की रियासी निजाम को मगा रईतुम खंडाला मेंडेव दी दें सरकार हिंदुमंग हवा कोई एमएफ दम राइस के वेलकम बट्टाला बगावे कुरिबायku मेदो आहर में वेरिंगे गोतु कमिति मिफरात का मेरे नूरे के गुणे के नूनी यामु दिवहिन्न का लाय के लो में 21 मन गारू नेमी मुई दुनिया के लीडरू 21 वन गर्म के इंग्लैंड मुई दुनिया के नेरुगा ए अदुल वेकमा इंसाफा सिखता बोहिया वही कम के इंग्लैंड मी रीजनल बेस के नेरुगा दिवेंगे इंग्लैंड
පාත්‍ර සාබිතු කො දිවෙහින් නම් හින්දම level දුවහ නාන්නානේ මියදු වෙජ්ජ ආහාරමෙන් අබල් තකුරාරු කො ආහාරමෙන් බෝධේ රිසාව බයපුරන් ආහාරමෙන් අබල් තකුරාරු කො බෝධේ ලීඩරු ආහාරමෙන් එමීරුග කිදා මින්ජුවේ බදලකන් ආහාරමෙන් බෝධේ හගීගේ බදලෙන් ආහාරමෙන් ගෙන්නන් අබජේ ආහාරමෙන් රයිතෝ ගොබහද්දි ලීඩරු නම් ආහාරමෙන් නෝල කැබුණන්ජේ ආහාරමෙන් අනිදරින් ඉෆෙක්ට් පෙරි ආහාරමෙන් දරින්න ජින්සි ගුණවන් දක්කා රේබ කුරමුලි වසීරුන් හිමායත් කො එමීරුන් ශරියනු කරවි එමීරුන් ෆිරිම රාජ්‍ය නුගනවි එමීරුන් නමද අමල් නුකරවමු දරින්න ලීඩරු නම් ආහාරමෙන් නෝල කැබුණන්ජේ මානේක දිවෙහි රාජ්‍යක කම්කොල්තකුන් මානේ රයිතුන් හිජර කුරුවා මානේක කුලික ගුණානුක බතුගහදා බෝලි අවයිකමුග ඉන්සාරු ගායමුනකෝ කුරුමාරියා අදි විරිමාරියා තිලපලා ಗುಳಿ ಪರುಗ ಬಿಂತಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಜನ ಕರಪ್ಷನ್ಗ ಇನಾಯತುಗ ಹಿಯಾನತುರ ಫಾಹಿಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ವಿಕ್ಕಿ ಅನಿಯಾಗಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಳಕ್ಕೆ ಬುಡಿಂಚೆ ಮಾನೆಗೆ ಮಿದೆ ಸಾಲಿಸ್ ಆಹಾರದುವು ಬೋಹಿಯ ವೈಕನ್ನುಲಿಡಿ ಮಾನೆಗೆ ದಕ ರೈತು ಯದು ನೋ ಬೋತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಅಡುಗೆತು ಮಾನೆಗೆ ರೈತು ಮುಡಾಬು ವಾಹಕ ದಿವೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ MDP अरे इधर पार्टी PPM PNC कोलिशन के वेरी नंगे के तो है माले का रही तुम माले जमाने में भी राज्य के कम करते हो गए इनका तो रही तुम माले का मुझे सारे साथ दो रेफ्यूजी हालत का उन्हें रही तुम कुड़ा इनका तो नुआ फूटू गोलिये के तेरे का चिंदरिन जदरिन बेनु बरुकुआं एमियन तरबियत दी ए गांव में इनका तो हिदमतन नेलबा तिबी एतन आ जाते के मिदनी गोवामु बोहिया वही कमुगे इंसाफ अरे एम भी माले गए के रईतु टेक्निकल मसले दिमाग में कुड़ा कुड़ा को देते खेदनी ऑनलाइन को बगुतुं गेंदातीवे निहात माफंगे कोल्ले का एम भी राज्य के रईतु मालेगा इंगे तो मालेगा रेफ्यूजी नव्वे मालेगा के रईतु मिदनी गोमु लोगोति नोवटे नमवेस एवी हुंगे इंगे तो फही दिरुमा एमी हुं कुरी उम्मीदु बोही अवई कबट्टका कुरी उम्मीदु मालेगा के रईतु गदरने गोतिने बोमच फुराने एतके रईतु एतके आयलात एमी गोमुंदा आदेहं इंगतो दपाटिं कुरे एपाटियमस इंगतो कंफलुदी बीरु कंफतदी फेनलो नोफेनलो आदा मकरा हीडंगदा आदिवस दोगमच दोगवादा ओवादा PPM PNC के कोलिशन के वेरिंग एहिंगा जरीमा तक रईतु नूने के बुरंबी दिवे राज्य के और में बहुत सियासी पार्टी MDP के इंगे तो डेमोक्रेटिक लीडर को मबुना ए पार्टी के बाप्पा केरबा नसीदु डेमोक्रेसी के बाप्पा का मबुना केरबा नसीदु नूर के बुनंबी मिमी हुं गन्ननी एमी हुं आमिले डेमोक्रेसी एक कर ये रईतुना कहवर वज्जे रईतुना कहवर हिसाब की माले सिटी काउंसिल के इंगे तो मेजॉरिटी PPM मद्दिंग हिसाब मेरे मजरे होगा रईतुना मद्दिस के राइस के हैसियत मोहम्मद नशीद इंदे एना गवर्नमेंट वाहके की इंडिया मी हो मिकोमंग अरवंजे इंडिया या मिदाले विक्कालंजे इंडिया के सिपाही अड्डू गति बेंजे उधर तिलपाव गति बेंजे हनीमादू गति बेंजे एता मित्र गति बेंजे दिने राज्य के दिफाई मा मार्कज में होंगे बोडबाडी के उंडा राय साबुगा एमी होंगे सिपाही के मार्कज गायन कोलजे एक फाइको एना मिगंदनी रईतुना देखो बगावत लावो मजदी होगे
rayitum fastulas fas member Muhammad Nasheed dinima ena mihimani dive rajyage ganu asasiya khilafa dive rajyage raitum wordini mender divati riyasi nizamaka verikam kuran Ibrahim Salih verikam kurani ganu na khilafa masjidiruge jalsata bevani ganu na khilafa rajyage riyasi nizamuge ingeto jumhuri dawlatuge cabinet ministeru majliyagen semihun wakilu korevene riyasi nizamege ehingani ganuna hilaf kanta bayna lagwami ahmadaka hilaf kanta denge kamako bune mina ki rayitunga leader ke rayitunan hiwade leader ke no miyadu rayitunan ekavesmana garonge tahoge taraggiya kuriyeru lidengoti bohya hekan karwaru wangoti duwanunga tawlima mi zamana ganna inglabi badal biotechnology ya IT ya adi tafadu technology taka space technology ganna kodo inglabi ga divehi rajya ves sabidu kamaki ka kuriyad diuma asekunu navaves epada mustaqbalen hoda deve kahen nei epada instrument nei misarkarega verinegga PPM ga verinegga adi MDP eggaves adi Nasheed eggaves ena roti India ya vikkaluga fiku ena gomundani India ya rajya vikkala he ena ge party ge parliament memberun rayitun adekola bagawat oppi majriyo gotibe rayitun adekola taruga bagawat puri majority dinima India sifen garui idiko party oppi hama chuppu kiyagen kiwegen to e miedu hinsate ke wure gina sifen ei hatiyar hifanne kame hatiyar neti kame yaginu aisabat eteke sifen eriuga PPM PNC ke coalition ti majdihu ga nidabato e miedu to e kunnin tehuni magubaccha India out gomu ehmi mahorna gudeveni miedu wakikama kattaka sarkaruge party taka idukol party taka sirru ingato sirru sallayko sirru ebbasuntakin baswe rayitunna de kola bagarat kurmange mihu salla ko nimmatiye miedu bi koi kamaki ingato insaf ga namuga eka enwa saharuga niwe wango ukumengi bi ko bude mikuli kamaki men rayituna de kola bodu in jarina hinga bagawat kurun ei ekuri kamaki bima den rayituna minimum kamengoti rayituna kuriyere mengoti rayitunge diruma terwas kawel libengoti emihunga darinna me kawsmane darmuge muri dunia anna inglabuga emihunga ki global citizen ne kamang hedengoti space technology ya IT adi biotechnology ya science ke daira kuriyala tawne mudelengoti midiya sahani sahadu rayitun alwati kuri divehi rayitun alwanu nanghedi verina nuneke bunegen ahurmen insanu Allah farume nibidma Allah amarakan kurumataka Allahu akbar ahurmen bunani Allahu akbar tamaves mimihun ahurmen rayitun alwanu nanghadafi emihun ga tabuda salan janje emihun ga taga bostenge emihun ga sajida kuenje rayitun ahurmen hadafi gada kamu majburu ahurmenge amidarina jinsi gunavandakta ahurmenge kotopuga muba hukum tanivva ahurmenge dawlatuga muassasatuga nuba tawbigu takko nukula kandetta kuri kaman hada kanu hudan hada hudu kalan hada rayitun baitul mal hedeke $1 million wagannaga wakkanko rayitun bohya wahi kamuga namuga anekkaves next asan dalani verive million dalani verive mi kenawni rayituna badalu rayitunga diruma badalu mi to ekkavisone darunaki bima rayitun oti hama warab boga visna mikama med fikurko miyedum fesigen kuryan way dostabuga emihun kalkurane gotamedu rayitun kalkurane gotamedu azumet kandaram rayitun iltimas kuran Moldis nationalist movement ingeto revolutionary movement Moldis inglabi harkai Moldis ke inglabi harkata ki Moldis nationalist movement namaves mi Moldis nationalist movement ka logo ves waganna gabi bayko mihun Moldis nationalist movement ke numbers waganna gabi bayko mihun waganna ga party ves adagi ingeto Moldis nationalist movement ke naman mistakko Moldis nationalist movement ke logo ves waganna gabi bayko mihun ebiyo miyadu go munde ba India outwas ekama ko emihun ke party ke member unge tibi
hama etake sifain India sifain rajyen eruuga hama ichikenu bune miyadu mihinge movement taka miyadu mihinge ingato me harakat taka eires bakibayaka baki sababat taka edihon hingas movement taka vecche miyadu mihinga ingato harakat taka ki sarkaru hinga partiya adi iduko partiya guligen salla kurevegen hinge harakat taka vecche rayitun tibi gumo heddipa rayitun madubaiku banajassa angiya ata dimanu wawaru halata dirul bettunima madu lariko dipa magumachenere muzahiratake kure rayitu miha meres muramundani ingato kulidakkagen emi hunge darinnaka dual deru kan beparu kottu nudive miharatu goti rajyaga siyasi bod ingana beges adi sikhidara bod ingana begana Panchamesburige bodu tawaringeluga etanam mijini bawo jahapa rayitu mihada వీలు మరో లాగిన తరువాకున గెండారుగా అతల్ హాస్పిటల్ నువత సిక్కి మరకజ వీలు మరో దారుగాgen దెంగెతరం ఫర్వాను కొరిమి డాక్టర్ నామం మీదు కదాల కరువెలు వాదేమా ఐక్క గుణ దోనియా మతిందా బోటకు ఎమె ఇనోత సిఎంబి దెసెపం ఐజిఎం సెగ్గెన్నేరుగా నువత ఇస్కందర్ హాస్పిటల్ కాన్సెస్బురి టవరంగ అరువారుగా ఏ నామని తిరికో వాయిప వీలు మరో దమాదమ దుజెహే బైత జెహి నికమతివే హాల్ దరేఫా makuna ingato chimpanzee rama makuna jaha ingato arvis jassa adenovirus ofedi vaccine ganes rajye ga ibuna covishield ka AstraZeneca vaccine di eta dose dinge gas tayituna ingato balin salam ennuwebi eta bayku barihale boduwe adi marmu salamatun duniya gati bikam ga vidas muli umurduwa eminu ga hashikanduge biological system nota etere gunawanta kidney liver brain for the central nervous system ke gunawantam halakwe ebbe ko hitu ke bali mi hunabbe anebbe ko kidney ke bali mi hunabbe umur duwa ke baaki wabba etake velu gorenje hata ahar men guneje famoti mi aniya ve saukaru Ibrahim Choudhury ke saukaru adi iduko party mes rayituna vaccine dinuga emi hun rangalu nimmu men nimma amille edum kuriyennere emi hunga maksuden hasu tumataka iduko partiya sarkaru hinga party gatibe verinna MDP ge hainu qaddaru sallako hedumu rajyaga raitor tibe nuhanu nikamati kalifa ei etake duhaka denigandane nikamati kame vima divehi rajyage sikhi dairaya adi naruhunna doctor nangadi sikhi hidimat matakaterina diruluman divehi huriya rahitunna teacherunna adi civil servantunna bes Tisotaka Faturu Kamuga Dialaga Masekura Huriha Raituna Bes Emihum Benuva Taragya Kuyeroti MDP ge member na Nuakabune Adi Hidikoya PNC PPM Bes Nuakabune Mia media service Aldo Raitu Alumatikuri Allohuga Alu Banunang Hedi Mi Ania Verina Nuakabune leadership ka Eka Viswana Haruga Eka Viswana Garmuga leadership ka Fursatu Dino Komiakas mibaha ko esse venne abefu na mibaha kata kaudiya kama banama mi like deba shia kollumaki ahurana besturu hibbare libe mi hagga ingato mi aniya verikama dakola mi arufula iruga itur hibbare libeda kame vima mibaha kadakati rangalu gabul kore vibaha kadake kama raitum gabul kore kamanya ahuren abadus taruhibuden bina kurane hiyalu tiruma paarukuma namaves ahurenge profile uga aharenge FB page uga social media group tabba aur gurana gwa me mududar hadi mududar comment kurmaki ei warang hadi comment rangal reeti comment kurma adi ei ahurenge hiyala tapat hiyale kamga vinames bina kurane bi hiyalu falko paadu kyuman ahuren abadus taruhibuden divehi rajyege emha lobeti rayitunna adavure fahi madame devu mangedi adi ekalisi wana garnuge Taraggiya kuriyerun dehi rayituna zuwarna limangadi duwa kurabun mieduge miwagutu kolo wakiwelana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillah mi dekki wahagata online ko wagutun live ko aduwahan wagutu niliburu fawattaka bes YouTube ge hard talk channel na adi FB ge hard talk official page adi ahurenge profile liben hunnane fenna hunnane aduwen hunnane mi video ta share ko de gunga den
शुक्रिया।